entwa ye no we twa so nipa twan na eye na ye menses ya na say ye de yin nipa twan ya abortion na eno no emugya ne timi tuwa ba say abosom sen ana na watwe sen nipa twan be 3 weeks nene menses ni try okay ebi won ka pepe nature nipa twan na eno ye menses ya na say abortion hu akora no a eba no because ye wo menses ene ye wo abortion akora ni yiyi ba nipa twan no ya abortion etimi disa wo sitimi disa ne twan patcho 3 weeks and I said 3 weeks netimi pam etimi pa ho nipa twan sign na esiba say on ma wadru no okay so we say when you say wo bra pa ho patcho edi say ansa na ebia wa mausa abortion adru no nipa tso edu 1 month 2 weeks but second one dey actually be say 3 months oka say me say no offer be bant no me ntwena no offer ne mra na me no no biane ma no ansa na okwa ansa na me yin sen nti e ma ni che pa nti e koja no offer ne kwan ye ba no koto adru no e ma me e na ye be hwe na o ma me na me no mo e na ni sen say eno your first news and second one eno your second news na che pa 3 months 3 months ba chan no ma wadru se me pa chan enti se wonu madru ne sa no a ba normal ti se de bia wanya wo menses no ana sai na sa emugya no eba nenu madru na bibi yifimase se eto bibi yifimase kaka mi de mi de we amiskia friend de but bibi yifimase kaka eto aso abese 1 week ansa na sa de ne jai eni kra no enjai eyin ketenketen eto aso akotu se me menses ne ebetwa clothes me pa twan cloth sa twa na ejiji me pa twan na ejiji sa no like wo ye me chire me pa twan me nyi bathroom me ba twan no ma ko yi ma wo me hono ma sa she pad ho Akoma FM nti ba sa de amumpie me pa twan de bi mpie kopem se ona so de wo koma me no o ma wadru no nom because of onim ya wo ya wontumi hunu moja ni mu no se wo ma wadru no nom na so opia wo kosa ma me no ho wia eya wode na ni behwe wo se bia hanna nom adru no sai na hu sitie me pa twan eya on pia me nkoma ma adru na se me no ma metna ho enyunwe ansa na ma me akoma me no akoda eya de me ndanti ne ya metna tna ho sa enyunwe no se me nkoda ma me no sa na oye enti nyese bi oma won kwota ma me wo for 3 weeks ni na bebe wie no me pa twan de bi but utumi ebe fie enyunwe ni akoda ma me no obe no no duane ma no me pa twan de bi me nye hwe oma won so bibia no pa twan de bi ma do betanta ho enyunwe pa twan na eno no wakwa akoda ma me no ebie ni wo a edru ba bia emu adin a na se hu aba wo ye se de wo ma wo so edu akọ hospital me pa twan de bi bia ni ho ye misa okay ye shade sesei sofo wada December bosome da etoso enum eye bronya bosome no a na ye womu bronya frama no a na efa ye ho no enti bia wo bia no mame ema wa frisia po wa frisia pa ache say afe no enko emetu yen enfie so ye da so etenkwam yewo ahoden enkwa ahoden wo mu enkwa asomdwe wo mu enkwa asiriye wo mu enkwa anigye wo mu eno na mehwehwe ede ama me ho na afenso no obibia mehwehwe de ama edipa bibre biata ye wacha sefo asase eso no kwasa menkase matiefo menkase mahwefo because na obi ho a first na onhwe sese wo hwe timi yi ni frimu mre bi etwa mu a ise wa ba mu na entimi de mani pa bibre biada obi biada enko emfa emamu great wishes pa nemom ye kwa 2023 misro nyame yatom na 2023 no utumi kokowra mu bia from so mistakes bia wo ye 2022 yi misro wada hwe ye pa no wan fa nko the year 2023 ebi ni say obi timi jaje prakope media menafo do so pa o
ampani ampa ujidi pa so wonu ma woka so namfofo na ampa so mu yo namfofo anase adwuma na wakonya ntia pani na wanya na adwuma mu ntia sika na efri adwuma mu ni benintia sika na sese nyame adom aba wo ntia bibia ewo ho ntia ena wo ma kire gu so a wo se wo namfofo do so no mpentemua wodi atwen da wo behunu wadanfo pa ne da adwuma no bebo wo da wo behunu wadanfo pa ene da wo sika no ebesa da wo behunu wadanfo pa ne da wo yade na oda ho da wo behunu wadanfo pa ne bra wanya sem na ebia ya chewo na wugina koto sa da no na behunu wadanfo pa wo mu nyina beko sa danfo pa bi wo mu a sa bre no ena wo behunu enti emu asese a so na fofo doso ebidi wachi ufemu nintia ebidi wachi usika nintia ebidi wachi ewo bibia wo yema wo mu nintia bibia wo ho no enu nti no mu di wachi they are not your friends emu asese ya medin at the Maa Akos program no eye Akoma mu nsem celebration so ema se ubehwe bi ewo Rabbi 1 TV make us say edemu live Rabbi 1 TV sanso ena uba osei Chrome TV nso a eno so edemu live enti no se wo call multi TV nso a ubenya bi ahwe ewo Rabbi 1 TV anase multi TV no ubenya bi nso ahwe wo so Facebook eye Akoma 87.9 Akoma 87.9 ewo yen Facebook enu nti bomodian like page no comment na bomodi ansa obehye e de amaye na emaye monsters yenuanom ya mo Facebook nso obibi e wo so bia from A to Z me mamu nyina nso afreshia pa sanso ene ba na YouTube nso a Akoma 879 FM Bamodi and subscribe your page no me notification bell no so breso you get notified na won so share ama for so enya bi share mo so me ma official papa na fe TikTok so obenya bi share e wo live hon so for me mo official pa na mo hwe ye nyina mo tie ye nyina ba bia mo obi a official pa kase pa enkoma mo first story no ye pure natural health ya what the 3P garlic mixture aba and afa digital herbal ya ene grow fine mo jedro wo mo ekukuro dia ba one na so yasene e first story no emofi 97.5 e wo tachiman manager dachi hene wa biem e wo ho a enya asem ketu akra Otaibo Radio Modern Ghana ewo USA OPD Radio GH ewo UK wo mo ebiem pam na atomic digital satellite ewo through the 4 junction ho na just atomic we biemu ama tredefo nyina so etie bia wiai Arimboat at 32 kotwini brofo edu no 1000 security doors kotwi brofo edu nyina mfidie no make say we biemu ewo ho ya chese obi anso etie bie Angunaga Janshin taxi driver say oh yes no fa ko mu sem eni agrokra atonso S line new site wo mpaboafo mu hon so mo fa Akoma mu nsem dwumadie eni agrokra monkoso ana mo hwe nana brebro information center ewo kumawu bodomase hon so wabiem information center ni mu a obi etie bie yekọ na afa yemfa yen first story no emremo yeni yenua baby a yenya no e wo hase eni enkomo oba wedin pastor famina nana ekua fi hina bai efra atonsu okay ufri atonsu yewo atonsu bokuro yewo atonsu S-line yewo atonsu Kuwait me doson atonsu hina fa na afribai bokuro atonsu bokuro na afribai awie yetie ewie de oboko Pacho mene brayi na wo. Mini brayi. Pa we si. 30 years ni on share akra no. Me pacho chirechirem. Me hu no. Die nyina ye wo area baako. E na nyinsen baaye. O sha akra no kakra. But later on wo jaye e ma police nsem baaye ninu aba e ma ye be chi minu apanyini kotu na me papa de ebufu ko ka hwe ne say onyi ba bia woni fie ho no ba na papa na ehwe no me papa free mo no me frɛ mo no ma me mo ba yie yet na so wo frɛ me like me nam dwomo a o de ma adwa ma me me twa mani ayo no a
me ko catch dwom for na lady bi your friend Juliet was say pa de ma ne nhwe ne ba no na ye na nya akra na onyi na wo beko Mr Juliet me na pa se ma adwa ma mi was na pa se ma adwa ma mi ono ye ma adwa ade ne ye de ayese de ne metwa so na metwa so mama say akra no JSS one my bre into no onhwe ne ba no enu ntina me de ba ha no say no onhwe ne ba okay enti wushia no motena be say na wo school anasa na wushia adwuma na ade shia no me ko school na me shia no school JHS SHS na fe na me be ko JSS one at the age of me were at the age of 16 years who at the age of 16 years I try not wushia no now was saying bear 14 wushia nana yawo no na okay pa kwesi e pa cho ye ni ye mame pa kwesi na wo 14 years and na one ne tena ben fie be say Akoma e che kakra be me wo ye de sa ya na me wo ye na mnya 16 2009 na me wo 11th May okay na me pese me hu say bia sometimes ya na you hit and run like my be there be a day kakra ba say ne busuafo no mo say me infantini nti no mo mpene so mo say me infantini nti no mo mpene so no mo say infantini for your moden eno de minti mintre but no o ma me ni nua ma miensa ne de obi ane menye fine no obi ane menye fine obi anyu no nya fine na wutumi ko wonu mu fie se me ma me pamo me se makọ wakasa akere me menti makọ e no pamo me akra no nsusua me nya baby anko na me de ko ye nyina ye wo area ba ko na me ko mu fie ono ti o mu fie na akwata de we da bi na mawo na mawo na me ma me pamo me si abonten ti me kwotena wo mu fie ho kakra te eche na ma obi ko papa acho na me de because me na me dan papa Akoma so me papa no pe ma sempa nti no me ase de be si bia no we twa so me to na papa pe adwuma kwan ama no me to na papa ni din komo kama oni ni din komo ba to ma me ni nua ma mo de omo pe ma sem kra me ni e to de bi kra me to kra me ti make say nti mama nti o kan na na mo a nti ya na o kan ma ajo account starting ne de omo se ma nwo be ma starting no mama se na nka pa nua be ma kan ne ho na nka woni na ye nua ba ma nwo be ma ne de ma me ne de no ne me ba no kro ma ntu ni din me papa na tu ni din me ba no me papa na tu ni din o ma mbeto akra ni din me ana me de akra na ko school wonye hwe ma akra be 13 years akra no se we di 13 ojina JSS one local school dum pass fasan onye ne hwe by no an se ohumi wa high school marketer o de ma adwa ma me twa me ni ne yo no e se mama ma bre me djuma me ye misike nyina me de hwa akra no nti no mintimi ento asu biu me kra me so e ka ma bona akra no no fa ma de ma me no onje ne ba no ne nkotena isi akra no so onfie sen 13 o papa na so obehwe ne ba ezem papa ehwe na di nti na papa se no obehwe na se ni nua ba ne chi mi nua panyini tum o so obra ni sika sika no na 15 cedis ena mi nua no yi so o se mi nua ni yi so 5 cedis nti wo hu ne nyina ye wo area wo hu no obisa no ena odidi na tem na obo na so nti me wo hwa na ye frɛ me say ya chi mi nua na tum wa askwa na me nso me frɛ pa e ka che ne say ya chi mi nua na tum na ewura ma eno ma me ama ya chi na tum ampa nso ye ba askwa police station na me nua ni dem ene ye bebeli no ne ye de ne bai nti wo papa tu ne din be na ode to no ye frɛ no we say na din to so na ono ankasa din na ode to akra no so ono ankasa din na ode to akra no ankasa din mpapa na ankasa ade wo papa na wo no pacho de bi so no na na ehwe no mu ho no mo no me bo sisi wo papa ne kan say o ma branch yi nhwe no anase na branch yi nhwe akoda no kura mama na ma o papa bufu ya wo se ne fa ho na me nhwe me nana mama ne ska ne no enye ni sika no enye ska wo de bebre me no na de ama wunua na wo de akom wunua no so no ma ti ska ne so sa na ni nyina akoye ayu asem we ntimi mi nua panimi o ne menye fine wode be mame no fa mame ana wode be po bi kra no because wunua mame ensa no mame mo ne menye fine me o mo ne menye fine obi ane men kasa
obia ne men kasa nti no me akra no kra ekofie honom okofie okra wona me omufie anim no abesia atwam ono onim se wona na bi kra wo fie honom esansa mo ne antie no ono ohun kra no watwam wo mfre no nya ne hwe eno kra na do bi school me yi me ba no international school no me frɛ sata me de akra no kogina classes me frɛ no mo je 4 million me frɛ ka cho se me twemu 3 million aka 1 million inti me frɛ send me scam Akoma market me buy me sika nyina asan ya pamo akra no send me 1 million na me mfa enso scan so o ka che me se wate enne na o de be ma media se mama bre okay yo nana Akoma FM Pana pom to say me pacho pa bra wani mu kakra na kasa gu microphone nim ema me na yente won kan yie great adan na wato pa wako fa wo bi banda age under age pa nyima no na waja ya koda na bono so adan pacho ne se no kan no e bi en kure so nye no kure cheyemu ye no kure se so ka se mi hwa akra ndi e no kure na ne kure yen se enya mi pe na mi fa hwa akra no Akoma FM chemwe di onya se ma me ne ge ente me na mi dimiti o VIP wonu ti bia e kokon so a me ba kure bia week na me ba nti na sa nti na week bia na me dia kran sika eko na iskana me de mo no na me nim de no yi iskana nti na papa na se me ba me fa ma ono me fa me no papa na wo hwa akran ko so na e hwa akran no enye ne ba no na me ti ba bia na papa na iskana ko ma no ti e wo ma na papa na frɛ me se akwan health insurance ewu opeso ko renew na mbuza say sen but I make 11 years new mbuza say sen no say Akoma FM na ade no ukwa ye kula no 15 cities na ede na ewu na akwa ko renew a esi 40 se sa na tie dia eni form na mi am ko renew ti minim se sa so na me kan ma pa no bufu dia that day na no catch them say sa aso na maka nti no menko ono akwa ko renew na efi sa dan so ko no me hwe na petse bia amle akwani bi no be hwe nana e na me diskan e ko ni following week no misa ko pa no bi me ko wa sa anyi tina be sa dan se be mti mate ni a ta ta me so be drive ni ti mate ni a me so me ni ye adwan na me se mako ejika kuma akwa no na anyi ona na hwe ni wa anyi Akoma FM masa ko no num biu second week misa ko wa anyi eti me hu se bia se na me kan no e na hye na bufu eti na me ko so woni ti mate ni so nyi no fa nko bi on de ko obeje mate nso ko e no wanyi wa mate ni ba no se oso wonyi o onyam sika bia biu aso make mate ni o si a ba die dia mate afre no amana ba na mo suki so akasa dia enyi mate na me diskan to no ti o ma be 2 weeks e na ge no pa no efre me me na mo frɛ me on frɛ no si se na ge no e papa na ba fio sen say o se fancy health insurance won se mi ye si ma bo kan ti fi Akoma onyam FM sika bia biu no no abehwe ni nana na so aka mati ti am vize bia me na mkura boa data na papa ne ti ase ti mi ko angu na da se na ma beti na minim di ntia bia ma kan sa papa ti a ono o ka sa me kan bi yanko ono a me ba papa no o se ono a na se o fi eli go no abehwe nana nti o mu nya mi sika bia biu na mi siu na me tim ba bi ko me o kan na minim die e bia wa ye wa chi ntia ma o ka sa no na mi ti se o ka se if o me hwe ne die e no kure. And papa ne can say because of health insurance ni sika nintino sika bi ensi ho bie mo no wan ko ho bie no so osoma obi ma ne koye wo bo maybe a wabusiafo ama ne se bia o munya amani o munya ni nti omoko ho se bia omoko papa na ayi wase na chewo ma wono so ka say chenchina che yo kan wo kan aha de ko ene se papa no mo ne ko me usian fo no no o wono na se mo papa ko ka che wo mo ene ko ka che wo mo etimi o mo fe me ye adwan mo fe no ka che me enti ene ma o mo ka che me na be me hu no kure o mutimi me ko papa no mo se si na ma tie ene so wono ane kan ye enti firi wono no die me ka se me ko bi o sa biske ko na me bo sabra na kwa na se Akoma FM no sa no be 3 years okay enti sa papa na se wonye a adan na hu oba a won no enyinsen ya enya one papa na enyinsen ye ti papa na ntimi kan jo se ja oba hwe but aden one farmer bay
What show did what I make us say? And nothing was coming in the never watch it. I work as a o try say what they ma obey you know or no so can say me papa say man try by the woman say say bia me hu girl no dia kakra bi ekura bia no any ska bi mu odu bia ne no ko dey ba ko any ska bi mu odu say 20 cedi kwa na 40 cedi kwa na say me je ko ma adwa no oje o de ma wan girl Akoma obe ayi mama oboa mama oboa oboa me lady bi wo dwomu wo ye fe ni Juliet onu kra na ye say hwe na mama pa mfa ne ho adi na ma adwo onyi ni kra ye kan nye sese ni ye kan bra so o papa ka chen ne say woni na kwatwe health insurance wo sika ho man so ntino money hwa koda ne bi oso na ohu me ma miska ma wo boa ani me pa cha ye ni wo wo me ma miska na me be bia wo de man dia wo de man nti tambe na wo nya o ma miska Akoma tambe na wo me tambe na misha ase market o wa utimi ejele to of ga minister me yire mo station onum almost me ha adwene wo station onum nti me bus station nti omo me o station a na obi apebe bi afa almost me ha adwene nti me pa na me dru station one me twem ni station off ni station master kra be ka se me ka cho obi wo station o se je fe bra no bra kwa na se me de pa ba radio so e no se de osre me a one ne be ka sa me da be na wo me se ma e dru me bi no wa ma usika wa ma miska me se ma first kan so an sha kwa na se ma kwa na me kan cho se bia da hia me for discount mama de me se dru me bi me ba no ya pamu ni school fees na me twa 400 ya pamu ni school fees e na me from na me twa 300 me from se pa se ma se wo discount mamia me from se pa ya pamu ma dwa school fees na me free drum buy akra ni ti echire nti me sro aka 100 cedis ya 400 me twa 300 aka 100 cedis me sro for mama na me fa ma no se ene no be se ni miska na na me nkwa akra ni ko school mani 20 cedis or your ba 13 years so jina JSS1 na new school fees 12,002 ni nyina michia ansa na free school ba wachima nso obe shepherd ni nyina na wote wono nti say ye ne papa mu a wutimi frɛ ene ni 4 days a me call no kwaje ne number ene o frɛ me ma adwa ho na me se wada ene o katen o du fi obe frɛ me no ano no on frɛ me bi me hu frɛ me bi sa me ma adwa se me kra me nim mo number na se me ba ha no kra ne ka kyerɛ me se me mejo number ma adwa ho te say okay ne ho ye de na ama ne ho ye wani de na ho be ye ma me friend dey da me friend busa na se no me o say me ka say bra wani mu kakra na wani mic na no ka na me sinti no me ase me hu no ententem so santi one my friend no me friend ma me no ma adwa no akra unti fon eti wo na me friend wa bi mama me so wo boa me ni number sawa yi de o ka me send 1 million no o ka kire me ma send e de o pa no ka kire me ni papa na wu ama wa da yi o papa atiase beba ayi wa se be ma no atiase pacho lebi okay wawu pacho ayi on tiase enfie se ni papa de 2 years 4 years my papa wu 2019 o te ya na wante me te me ko bi kura okay now papa no was okay but nti wo ko bi what say efiri wo ba no wa makra niska me ma niska adentia ena me ka say de papa no ka ena papa tell you something now papa na wo ka even me papa na kasa asem no kra na enye me ne papa na wo ye minim sa enti masse bement mi nka che me say ma me hwa me ba enti ne oba na wo me ne wo ye no owo ho now misia ba no wo sia no na wo discama no mo wo to twene wo so ka che say me papa say dia fine ene wa ye ene wo se ne papa say wa twe ho but when sia ba ya meniska da now papa yi so abewu wa kwa yie ni bi ma ba cho bitwa no se gi en ka se me chama se da oboa me wo ma mister wo number kwa mi ni empredo do me number mi ni me we be like wo me we empredo do say wo me we ma market wo me ba market wo do say me ba market wo do say me na say me obi kra ne ka say akra ni nyina mpan so me ba no mama wonu onyini me pa ye danya ma adwa no obekọ wa winim so obe nyini so na me ka say bia what 30 years so what say no na adwe wonu wanyini nti wonu say wo papa wonu say wo papa wanyini nti wonu say wo papa
One Nancy Meneni me no yard or catch him say me fan ko so no ankwere hwe papa e no credit to na mama ni breye se me de na ba ha no se wo mi odwomo mi nam dwomo a me de madwa ma me be ba be catch le mi nua o de madwa ma me metwa mani no na ye ono about ska de wo ma me bi no na fa madwa o fa me madwa ma me ende ya go na se woni media agura se serious so ni media agura o madwa ma me se ma wona me hwe no una friend madwa friend madwa ma me onim enye ase ya go bi na mi ni ebi a me hu no ache no me shela madwa mi tu nya etu ahu no ocho kan de wo hwe me ko awokui na me madwa ma me yehura na say huru me mama me sala me friend na wo sana friend me madwa madwa fa ni mi a very huru me na friend madwa ma me oh how many times I mabusa say madwa na da me hu me obewu mi bia me na me pentem because me aduane ton nti obewu mi bia na me pentem gidigidi nti meti madwa ma metwa mani na yo no am say ah wo de wo how me ti ka chen say wo de how bia na so na me ja no honnom o from madwa ma me na me kwan no so mo ska o na me hwe o na ma ko he me na me radio mo me say mama me ni me number o mama mini number o na nsia na me be me say da kra ko na adwuma ko ka che ne say nti wo so obi ba na o ka so de madwo etu kwan ya o de madwo etu kwan ya nti wo betime edi echire ama ya akọ ene o se pin na me see you ene nkrofo bi de madwo etu kwan nti fa number ma me no de ne number me enu nyina ma me ka to se fa number o ba se fa boga papa ahun ka fa ma me ma ko spaghetti I don't know fa boga papa me be correct me wo no o se what did you have them to do o se me number ni no no ene bi o no delete me na sa o ka to frame me send you sa wa number na free so me frɛ wo number na me frɛ wo number me di say sa ta mana na go bi school na di say sa ta mana na go bi school etu ba na ya wuhia no wan kasa wuhia no ene ne di nkomo Michelle no nko asa da e be hia na bia ne enya ya odum pass e bi wa mitwa kofi nti e bia me no wo ma mo nche bi mo to gyan no ma ko gina ba bi na bia ma frɛ no nti se bia wo frɛ no kwa mfa hwe nhye ne nsem o ma meeting friend no problem o man e she o man e she o man e she mama me so o man e she mani wo de ma misa no nyawa eya man sen ena me ka say enye sekete bi na me sheda tan ma o man sen e bia 20 cd bi ekura me am de ama sen 20 cd bi ekura me eti e friend na akran be e friend na ma so be confirm ya man san pa me papa hia me ya no de 20 cd e ko be bo ma me mama me so oboa oboa empredudo san wo hia na bo 20 cd me intention ni sa enti bosume utumi hia empredudo san me intention ni sa bosume wo hia empredudo san bosume ya yesi mo hu ne ba ne da 2022 aye rem mo hu ne ba ne da December this year ya yesi mo mama wo hu ne ba ne da ohun ne da mi bi so asemani abiri o mensre mi bi so se wo ho ba ne da ba mu nyina mu ti kradua yi mo pai fa na wo tie me sia dem wo atosu e na o ba no so te on so atosu no odum pa e na mi atosu bokuro e na tonsu me ba ne do mo fa ne nkan o ma busu ya ni wo ba ne da e na me che say me de ona na ne ye ntina ama me na ye den ma de o de nkana debi me say ona na oye den obodia ona na bodia me o de me say na wo sika say if na di kure mi na mi so eti ona na wo bodia because dua boda ho dia menim de wa modia na menim sika mana bibi besi me wa say menim de wa modia bet mi oni mi sa ba onya ne hwe mama onya ne hwe me se metewo me major school metewo na papa pepe adwuma kwan ama no e wo na adwuma mu onya ne hwe ebia na waye bibia ma me she ma china wunyi ni so say age a wo de fa ne bai bra no ko school ni ntia because o fa no nya eviesen like manjo me tan de no 16 years waso we na no we me wo ya na me nya 16 years me de me mi sabra na ko school na wo ye de sata me ye adwuma na wo ye de na mo fa de car nam na no fa de car say I mate ana no mi jata me mate and akofo obi ba wanya 14 years okunu school bra arai
obi ba wo hye ne kan ni mu ana no wosi ana wo frifia se ne ho soso wo hwe eyima wo ya ne no fo nya no fo ketwa enti na ne ho soso like na ne ho soso se nkra ni so mo ho soso a ti se ma me se wa se wan hwe ni ya sa kiyaku ni pakoro di san ke di second enti ne ho soso nti wo na wo se oh we di ye emu ye nti na bia papa no de tan won because open the banner sem wo ko hwe ni school ati bia ko fana nyeme ne sa esa wonyim no so kra na hwe ni mu nye mana me hwe no no hwe me me ba no kra ma ntu ni din ono ma me mu nyina obi a metu ni din so papa pre ko tu ni din so no mo na eche mama na eche onya mfie senyansa onya boso me senyansa tu ni din onya be ya wan ya o papa onya wan ya ni tu ni din onya wan ya na papa ya na bufu yeah that one relax the man ya bre satan ono ne kan tinamu ti sade me matene mu no satan ono ne kan no wanda me ka se kan yenye se bia ye ko akra kuma se nko na mo ya dan e uma etimi ko she baby ye mai na so ko she baby a wusika tumi ya ho mai ena me zo man from se bia betu akra ndian o man ka yanche me ba no se o pa ni dian to ne so pa ni se wo obi na ka cho se betu obadi enye obi na kan ba tamo papa ni za na mi ni ha na kwa na nya sai dia me chen sai wo anyu obi na be ka cho se kwoto obadi na mi ni ha bo so me miense to badi nti bo so me miensa wa fra buhia aka cho me se me pese me to me badi o woni ha ba be bia buhia betumi agya wa na mu aye wan ya ne to obadi na wa pese en fra ne sai eniema 1 2 3 bi na wo ye bia e de share papa na bufu a e ma no kwa ka de o ka ye no e panifo dudu wo sai na papa no de bufu be ka ye no wodi ko na nim se bia ye kopa chaw pa mi bi me se empani papa no de bufu be ka sa no obefum kumu a ye fom nya dai ye fom nwa enti odi bufu be ka ye no panifo dudu wo sai na de o mo ko papa na nim ka che se wo de wa fom enti wo fa nchew na hwe wo ba pa me no na di nkomo ni bi so asem ba so me uzi afọ no kwa me ka che o na se busia nya na kan ono ne ko fie ma o ma edrume bi omu ne papa ne ko fie onyu obusia fo enye na won ne ko fie o enti penifo dodo sa na ade o mo ko ye ko pa na che se o ke aso ma nye ne ye enti wo de ma me hwe mba ba so me uzi afọ no kwa me ka che o na che se wunya ready sa kwa no be hwe ni enti you se me hwe no a me hwe no wo se ma me hwe no fa wa de Davio me say ona me mete me na mo me chi na mete say oni no ma me ni nua ma o ye say papa ne say on hwe na fa scan she wu nua ba wo school mete ni nyina ya wo mo mpu ma chi na me eso me na mo mpu ma chi na ko fie na mete ni nyina na me say na mo sa na mo tie nti man ka hwe me de wan na no mo mpa ma asem de wan no mo mpa ma asem ma meet me de nkwan no wa be hwia gu me ne so ye te wonom mami wo de nkwan no abe hwia gu ye so nto mo mpa ma asem mami ne de nyoma bai wo de bag ne ntade bi bai nti yeyi ntade no na ntade dada na mami say enye sa ne ye no ye kuro mo enye sa ne ye no nti no wonje ye beto akra din a ye din kan eba ansa na odi ntade bi baaye say ye nje ne bag memi se meko we ya menje mfa ko yi na mami anje nti e wonu mu nyina na kofa no mo mpa ma asem kula dada oni ni nua mamu omuhumia shim na nse mi mama no high school market na mse mama na ho te sei ni nua ba ase me da so ni nua ba ma ne da so wo ho no omoda so no ntwimanso me se mama omoda so ne metwemanso ade wo me se mama ne pa wa asem no wonyam ye shase say ye twempa na hu se mama ne ntema enti ehwo no mo no metwen me ho na boyi san ba ye be dada me na me san di na chi wo ade no na wo pe da bi wo na me mpe bo na so de mo so na me be dada na me mpe mama na me mpe oh na me mpe ka sa na me mpe omo place no what me na me dada na one na wo sa mpene so tie wo so omo mama me mpene so no etira nim so omo mpene so ne ba wo mu fie wo no guess me ko sia wo no ma ne ma me na ba o se me ka se na na twa ka me di blade besin san anim ase ma me o pa nka ne de wo kan me kan so ka se o chuno am sabe dada o boa ne de ne si ye o boa me ma sabe ne pa cho de ne si ye se o edu ta o se omo mpene se ma be hwie infan gu nso no
ɛna me say yɛkɔ ebi etu kwan ne aba eti me station no no di sun ba say mama ne me nua mo epeso mbo no ɛna me de ne tra car no ho a kopim say me call bi a yɛkɔ ne ba you ansa me ne kofi because on my no me no mo tata me ona me no mo tata obehwie nkwan go we obehwie nkwan go me ne me enu so ampa kanokra ɛkyɛ so obehwie badan mu so ɔmo say atwe empena no ɛna mo si yenyai ma me si yenyai aga ni so enti yenyai enti ono no oya say yimu beti onye te bia bo pa so ahwe engwa ngwa no obehwie gu so nye no bia na eti ono enti egu wan so egu bi so egu men kamentna ona engu me so wan enti enye ngwa no obehwie so de kwan ni frifie bai ma nkwan no wo server mu nkwan no e wo server mu no de ba enti mimi hunu na me dwane enti nkwan ni gu me kamentna ona nkwan ni ngu me so wo hu wako obi fie o ma me se o mpese wo bebe ma ko ni fie wusha na na we Akoma FM ehe fa na na moko that's na by bi so na di nkomo ana mo so de nkwan na ba ana mdwane wo bi wo fie ho na hu se ma me ne ba because na ma me na di nkan ka kire me nan fofo se wo hu mi a wo di blade betiti manim nti me hu se wo ba na mdwane nti sa na o ka se me na meto onum no o hie nkwan no na mebo wako obi fi wo ma me aka so se akra no osha aden wo anya no kwa na nko ne baby yinya na obi antimi aden na wuntimi kasa go me pa cha wako yinya na obi antimi pa o ha ma adwen pa o mu nyina na obi antumi die na wuntumi Akoma FM ai bi te ebia me menya ne hwe ya me di be jan se me jana se wuja me te ko ban se omo ma me kura no so kan no so ebi de na me ma me se omo nya na omo nya ye se ye ntembeti edinya ba akufo na ye enya me side nko ba ma me no ma ofi o me ma me no ntake o we nya mo no mo ntake o we nya ma mo nyina mo to mo timi take me wo nya omo ti obi anya obi ti atake aha se omo no mo nkasa ntia omo nkasa me wo kan say ni station ye lodo ako ena wo ma me no obi ye like say we police station deben obi a ye tu kwan no o ka je o ye o central itiminya kwa no kwa me ko transcendental me hu bia say na o ma no ma right na wo nya wo nka wo ba jan sabe no wo 14 years na wo mfie sen tata na me wo pante be o ko no me chen 5 years wo chen no 5 years oh okay na just wo de na wo anim be 21 no no aha enti wo na wo anim chen no okay enti sabre ya o ma me empene so ono so ma me empene so hini fa na wo de ne kwada oh bi on ma na me ma me nua mo dan ba ko e wo no na obi anem aha won ni bi ko e wo hene fa e be mo e wo mu fie ho na ma mi tu nkwan gu mo so papa ma we chesi mu di police fo chesi mo e kwan be na mo fa so wa wiawia mo asa de ko hye obi ahu mo oh ni ye wia ho sa ni ya sa bi o wia no ana ni pani fie no sa na bi ba wonu ne ma yakude ne ma kwa kwasho now the mo penu aba na fe bu dwane mo responsibilities papa mam but me na me nwane o me de me nyina so na ye de wa pa na kachem na me suro se bia na me frel papa ne kan me frel ka cho say akra no apamu ni school fees e 400 me twa 300 wo ka che me say wo mete wo nkan e be pem ne na so wa ya wa nyin say ma ajo na wo nshem nti mama me akra no ma hwe na ma bre nti na ka ma bo no wo fa ma de ma me no nje na ade ono so nko so mu ni wo de kwa me ba wo penti e na mi ntimi e ma na ade na papa ni wu yen so still so papa ntia papa na free ho ono ma me mo ba yie kama omo nyina ba yie kama ye kwa yie no o ma me kire me o papa nua te ye kan ni kunu nua pa nua me papa ono ti asena ni nua mo ne ye fa no wa kwa kire wo ye ni papa nua mo free ho me say won wa bo hwe mu no wo ba ene bia akasa ba woni akra ne nanantem fine sister akra ne nanawu 2 years ya say e 3 years mu nie edie na si ukwan biem so obehwe wo ba eduaba nantem ho me say na misuru
ade na wusuro and obi na nka cho se kwan da ho anafi ko hwe mo se dia bona mama na dia bo bi eni pa no ya na wa ye na de so won sha kra no because me frel na me pay 1 million na free ho no mo wan fa ma me nti se anka wo ye obi anka wo pese o hwe akra na bra me papa ewu ama ya ye ma na twam kra na ka wo de sa 1 million no kra be ma me wan fa ma me on cash sinkonya ene ka cash na udesi mama me na mo mpuma echi metese woni ninu ama se papa ne se wo hwe no wan face ka bia nko ene mfa nko fa hwe wu nu ama me na mo da kwatete mpuma na chi na me se wo ka kwa ho kra mo wa na wo se da kwatete wa na me no break edition man ko tando ba na me no break ma na mi twam na mete na che se buru wi na na mo ho bubu wi na na mo da so hye ho ne wo ba ne mo obi ehu oh ne mo obi ehu bubu wi ye ni na ne mo obi ntokwa nyina na mo da so no obi ehu no obi eni me na me na papa eni na papa eni mo nim se meti na mo nim se meti wo uji mi sika na mbeka chira kwa bra kwa bana na de na de no obi eni wo di sika suma tama na akasa ma ye no yachi o ma yachi wo bichi wo bi sister said na wo di sika suma wo sister eno nya kwama wo se no sara me ni ha me ni adia me won se bi on fa kwamba na me ede na akasa na ba mo ntem ma yachi ba akokotu ende me kwa me ni mo hwe me na me na obo wa ni mo bibi wonu na dis kan ma ni nua ba wonu na chiri ba me da wan so famle me ba na ni nua ni tis kan so me ba na wo ka chem se entokwa bi atia ma wu nua na abo mi nua na so me yachi no entokwa bi si hwan ne hwan ntem entokwa ni si mi nua ba ma eni wonu nu nua ba o ma ni ska so fa nkoma me maame ena ni nua ba ni tis kan so nti me wo ho na me maame frɛ me say ska say na pade na me say da bi sa tam no so frɛ me say 15 cedis ena odi ama no na me ni nua na te so 5 cedis ena me nua ne so won te so nti ohun ni nua ba na obi sa no wo sha say so wodidi na tam na obo na sum nti na ho ache na woni o maame ani ni nua ba no kofa police for my be chi ni tum me say no credit to number pesi mu pampan ko ofie ho no se ma mo first scam maybe me say scam be your police case I when one face scam bia me say obi amo amane wo ma me amma wa amane me ni ni no nyina na ba so no be yi mi nua no onu mom na friend e be pem na mi nua ne nya fa onu nua boy no abo mi nua so me achinti yenko be no friend na me free adwom mo bai enti wa cheche mu dabi eno so ka che o say me abo ni asum no no wo so bi sa ni ba me yire no o de mfa me yire no ya chi nua enne hia me send me enche mu de me no ba ma fifi ntem bia mu na wo ni mo o ma me mo ase no si ya chi nua wo mi sa say ni enti ni ya chi nua wasi mi nua ba na me ya chi na tu eti yi ne be yi na hia me eti wo so mi sa nua ba no say di enti o ma ya chi ni nua ba ma tu me bia na me ko na o bo pa wo ni pa wo bo asem wo nku ba jo mi ma o me ka che ko no kra ba ko pe me ka che wo nua ba no say ye de na o ma ya chi amajo ya ba ma tu mu eti mi mra ne ko be na mbula o we no so wa skwa me sata mo fa ono ma ye bia ko nyina wono ma me mo ene nyina na etika anim ne ye ba skwa wono ma ye be yi mi ne mama mo ka ho okay ne mama mo ka ho say dia ba na say aso na frim akra na oba wanya mfie sai so 13 years ya wona afido Akoma FM date of birth oba date of birth oba ni date of birth yes say wonim oba no ko school ban okay no ko baptist wa ise mi bia oyi ne ko what your school fees do do asan ache ntua mu bi e na akra na sori yo so obekọ da ho so what say oba no so obekọ da ho me mama ka si wa go cho na o baptist we say we oyi ne ko di minim baptist kra no jina say baptist kra no jina say oh mama nkasa no baptist one you know bisa question baptist no jina say me man kwai Akoma FM no be panse class 1 ache eni chi obu wo no so unu yanka sese akonya na tutu ko so bisi fo unim se oba no be shatade enu ase wahia no maadwo maame ase maadwo de yehoho bi anya wo ba sha horoba like a shabufuo maadwo maame uhuru no kaprenko sempu amba
wait atonso bokuro wait atonso dompo ase yese henefa ba de bokuro ni nya afinie oba no papa no so wufie bi no ko fi mi asani afinie no eye bo paye me ka cho se bo paye enya bo paye me asem na kan na mi mama eye bo paye because me am friend no say akra no me 100 cities eye bo paye anytime me be hu say na ba ma ne de wa pa ne kan na mi that mama me papa wu ma na afre wo oba na wo ne wo ye na afre wo oba no na afre wo e bi kra sa be na papa no ko onye obeje but eja wo to me kan na de oba ma obe ya afre wo se de papa ne kai de papa that papa wu ma no ma me ni wi ama mu nyina ba yie ewie 1 million we ti me fa ma me asemo to atwa Akoma FM eso ye adwuma be da see driver na o da so ye driver no se kabem se ye tutu petrol mu aja na mo de bobo ya pampa mu na mo agege egu ho ti se sikaba ese sikaba meboa enti ye wo be hwe wa wo bi wo ba bi wa ba ko wo ba bi woni ma me ne netie oni neti sese enti ya ono so wan kan jo se ko hwe oba o kana mi am se ndu nya butra kra mi kapa okay sese akra no wanyini obo pad wachima no ho niema ti sese wa you ready so be hwe oba Akoma FM papa manchi o kan ka se biase ma san na ti sese pa eba u be hwe oba wa be hwe ka kire no me ba bondi na ka kire sese dia wo papa ese magira brane be hwe ka kire no mame majwa isi ama be hwe nti o ba be tu aso mi ti o ohun shi sakra for toma eye majwa sese saying onye na monthly weekly and I say year on Akoma FM mama onye na a month saying they be our kwa 20 cities minti no month oko school fasan what fasan and no way e wodon pass onum oh okay wodon pass onum and na school fees ba onu anko school mu onum no nkwaji ni bills ni books ni so ba onu anko school mu onum no nkwaji ni bills na de obedidie medidi nti onu so bedidi ti ni school nyoma ni nyina wonfa e kan ka nyina wonfa ni school sika ni school fees any ni books wonfa Rema. Akoma FM. Papa. Ma, ena me ka se me. Se wo wa asem bia no wa kan ni sia o. Ma me nya asem bia kan. Na ade am yankasa me pese me da ba me so opanti ena me ntimi nya sa nyoma. Etu wo be yo. Me ba chawa me. Wo be ko school mo ni school fees. Me ko. Wo hia wo be ye. Ba je ha me o ka se I can say ni chop mo na o se mountain dia ya se mutwa me do. We dey campaign ku week bia. I know dey ye ne how. Hey, week ye ne how. We ye ni daily cry ye fa ho. O dey week. I weekly ye ne how. Enti yanye. Bacho ai. Ubetia. Bacho wetia. What salvation catastrophe o. Ama media general lawyer me admin sanso timase o. Be si bi na si me kwan. Nti se kwan nyana ba dia bacho me ye. Na oso bananya say. O 13 years. Oh 13 years. Say what's up pattern no. 13 years and also wa sha akra no dodo oya die me de bi me ni kasa bi kan so dey kura because of my station so kan so oya die because na e o se me ye bet me ya me gina to nya ye de no papa ka chere me na isi me kwan e ti se nei ya ba fa ya ba e obi ate enka me si me ye ko na ya dia ma plan da tu be pattern say pata we pattern say Akoma me say we sabre yi wunu ya manom womo asom womo no fie ese ye womo de tu ho a eje se ye se womo mani e womo chi wa bebie but me de minim se ye no cross ye but womo so ba ko yo di na o ke kasa no omo ko beto mti womo so be ko abo ye sa mu nkro mu chew eno na ewo ye ntamo nkwala ble mu to ka eno na ewo ye ntamo se ye free ho no bacho nti se wunu ya mamo e hwa me pa cho mama mu nua ba ma ne kwan na won hwe ne ba mo mu gidi ti ase ase wono ne no ene wo ma hwe
se mu wo bibi wa akire se bu no se nya ne ba no so ne ma adwa na mo de aba na mo de aba wo so ni ahwehwem ma adwa de obi atimi nsi mo kwan adwa de ene da so wo ne be ma wo so ogina brane e ma wunua ma mo no ma me mu diteti ma se ewiase ye nyina ye free ye funu krom na so so heaven no kro bia be kwa akobu na atenko o tuma se da chi bi wo hwo ma mo ma me wo a wo ba ba akokora na wo da koso nua ba bi ba bia ye bedi watem wa mo brasan sani be ma kohwini wunya usikade ne de ye ni asa tutu de ama wo yo ene obi bese wo se yetete abetie na ne de na ne cha no no ampa enti se de na de pata no yenkwan ono ne pata ne me ne be kasa za baby yankan wa heya yankan wa heya yankan wa heya yankan wa heya wa ya de kwan ne wa 1,002 nyina school fees 1,002 ma this year 1,002 school fees school fees enye easy o school fees enye e pa mo me ba na me go school mo me ye aduane ton don pass station fried rice bankuni nkruma froye say aduane nyenti ma cost spot bi wo ye honum ye friend emergency spot one I say me ye indomie 50 na me de ko no mo pa mo me ba na me go school mo ma wo ka tejiche ni say me ba no oni papa me na me ye ne papa na me no ma kokon no o ma banat na honum na ma ko 50 100 400 ni nyina ye wo so ni nyina na mi chia JSS man ni nyina na mi chia na mi to books na me ton kwabua ne receipt nyina e wa ha se wo hwame a eno na me yiyi ne makoma ba besia wa ya de o wo ba besia bonabaso na chia no ka chen se fansa to ne sayem na ka chen so ya de any man nyina na be ya de no I'm telling you wa ya de wo chia no na edahene why ya dear managing and what's hagging or cry? I was so hagging or hagging on now. Sorry, hagging. No, yeah, dear, because me sure we are sorry. Me sure we are 450 Ghana. Me sure we are because it's hard to be be one. Me sure we are 300 Ghana cedis. Any just a yes, what you Okochiano kakaka 400 oba besia 300 oba besia na kof David inti bra se ya wasomu no de ma oba no enso asumunyo no like ni komu enyo na kakra ma akora no so hunu se bibi na si me papa kwan na se na me papa nya enko obeyo ma ye nyina ye ni sa danse ni bi why okay enti no dey send makacha ya record to wo can say dia ye wi ana ismatitim krata no ne sa shase ye lawyer so shase enti wo busu ana chese no na me yakwan ne atumi de kokko tontem umuso okay wo buajo so mama so patano me patano so on kai mama patano open saying onye ne saying onya ni skemu mama se me twa ayi ole me pata si aje be se me pele me ya kwa ndi ka kra sana tinka on pata sai o de mane mo ai se ne wo bua ho anu ahunu se me bua me for say o de o ma metal we dey to for bua mpacho mo ma metal enu anu no jawajo me ka se wo ba body e be je se be ka se we kwan we dey to for bua mpacho de mati nshira eti mama asumdwe no se de esi aka na anya dwuma because ye free ha akoro no se ye hunu hwebie mu de ne be ma se hu se mema kintina wan bi bus station ho a na wa hu ne se okon na ye den anu aye den o na fe so dia ya ka bi ma me de mpene sa anu kwa de se wo be shop benti ya ka ne de mama be ne ba yes me de men ka hu ne ba to wo hwe na wo ni problem obi ne ba me de men ka hu ha enu ti kwa na kwa you wasade okay all right na me shawo so ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no a enu waso eguso a wutie se pa ya tum se wo behwe no ne ba no enu ti weekly no oba ne se daily eye 20 cedis enti week no aka bom no de akwa week no aka bom no de akwa ni school fees obeko school mu ho enu akotua ni books ni nyina no obeko no aye ni ma me se adidie de
won fa ho aso die nkoto be ma no so because wo ye adwuma didi ti ne ba no so be didi. That is a good mother. 3P garlic mixture mansanji atumu adre na make for ediama wo 3P Erica Hincross 3P abena je menu ebe meten won ka cho 3P sister Hetty was 3P sister Diana Frempon ene make say wagire de me ma me fake ene me papa Mr. Bosom pemo mo 3P na chasa won so wa ma won sa aka 3P garlic mixture ne be na bibia tumi akoso ma obedidi yie o menses no o fiti komu bibia besi susu kama stroke no ko ama pressure no so ato sugar no so ate na asthma no so afiri hɔ kwata ade ama wo a ene na 3P wafu na ye kapo no ebetwen wonta yare na je se eno no ye 3P boost immune system Daniel ba Mr. Colin Capidan ni Angelos obenya 3P garlic mixture ni pipi work natural nyame shramo samudi adre ni ano enam se 3P aba for 0248 92884 0248 na je se 3P anako grofa ye mojadro papa grofa mojadro papa wonu mu a wo beda wonu ma wo bedidi wona ye wonu wonsa eye tititi nyina ebefiri ho ede ama wo bi ho da na dwa wontumi enna mesre wo de eye grofa emojadro wo bo ko fichira ensisi so ana emma eba ko na twa eba entwa wunya women opos na so fichi kromu ma eno so betimi a wapom den pa wunya grofine emojadro ni bi na hyene so ema medegeta eba de grofine emojadro de kokwa ye ba ye no wo friend no I was 0244 596532 596532 a onsa ebe kebi na ubenya bi wo kolena keba astamrum smart ebe oboase Freddy Mense ubenya bi ho na Missy eba apidan pure live come kan eba shop mu enye na mu ko okanshi drug lane me so grow find de ukona wunya no dudu mu a yasesa koguo na wa hwe ya bekọ yesi atum na o Fred doctor was 0244 596532 Dr. Ebejo su ye papa na ko Richmond Herbal Center ye ye diapa ye de akuafo nku ne akuafo semana no aba semana ne ye gina fa dware fibroid ebeko ehuro ni fa wo fufu no na fibroid no na ne honam ni sansa na ni nyina ehye efiri ho obi odware ni wia na ne honam ye ne hene de ne ho twiban na kyese ne so yade efiri ho be ma wosisimu aye mre eye adwuma pa akuafo sopri ye adwuma pa wo wia na fa wudi ne nku na sra na kyese da so ni nyina ba wiye eboa utipa ye fa enku ni bisra wuti ahotutu fa bisra we de be ye fe ne nyina ejina akuafo nku ene ne sam na nku ne sam na nwanwaso Angela FM Marketing Department ho ubenya bi Samdora and Co Herbal Center Samenko Herbal Center Blazer Herbal wonum nyina so mo akogu keu Jeff Herbal wo mankasim na Paulina Esapon Fico Herbal wonum so ewo kono ho eya bomode na fra Richmond Herbal Center ne kotu akuafo nku ne akuafo semina den nwanwa shios enku ne semina ba no no de frɛ 0249186845 0249186845 na wa ma wonsa aka be Grace Gift Back Clinic and Laboratory Services here wa wonim wututum rika ma na aboto a wodi wani ache Grace Gift e wo na abehunu sampa honest ni papa ya wakwade no abene wadremu kasa mpunepunu kasa nhye ane yade de o wate eno anu odwane na mro mu rika cancer ne prostate enlargement ni awo na wo pedia fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis ABC and D typhoid fever ne malaria ne ulcer yo bomodi ane pro Grace Gift Back Clinic yadu gina aban so na aban no wo so wa na kire ba bia yade ne hye ai watiem Grace Gift na behunu sa kuma se wohwem school junction wohwem mama from Barakasi road enkai ni wache motor petroleum bangalo ho a obo modi ana afra ye ne bejo so 0543 3200 300543 320030 na fe Rocket Clinic Limited nso yama pakum capsules ni bi ne wano no bema wabo adabri jodo benada emu aye mresimu anako awode no no janike 442 wo ba wono no mu awase etait ye wo ya anaya hene na wutiti ensansa akrogu woni bema da bema wutimi se filinku filim bam no abono wodi janike 442 van capsules obi a wodwonso na yase hyehye no na odwonso ntentem so ne titi wana dwo obo wo bema me pa cho bema
wonom vent capsules no a support to prostate ne pa na fa ye jampo ne ba medfagen capsules no dia eboa ma moja de fru sane ye nipadua no se na ne srade adeda wontini mu na oto ase gi wiwiwim fa na mbro mu kosi famu a acute sciatic pains no beko woda na dwa wontumi na arthritis mu ya adwumaten agudifo ne mema ema no modie eye medfagen akokora ne brewa no mo ko jogging na abrantie ne ababa wadro mu mfumpa Rocket Clinic Limited wo Kumasi Alaba Abu Station wani Siko House and edition mu ya freyen it was 0248 885040 0248885040 Channel so Emma me say edem Onia TV and afei Rabi One TV edem wo ho Selcrom TV so wunya bi ahwe ewo ho ni na ewo ye multi TV no eso na uba Facebook ya Akoma 87.9 FM like and page no comment na afei share ma ye YouTube Akoma 879 FM subscribe and page no me a bell no so breso you get notify na so share link no ama foforo so etumi enya bi ahwe TikTok make us say eno so ejin ho me na ewo ho a omuko so ahwe na ye share afei ye fia second story no ento amoso oba odin Mame ba wanum pa na kasa kese mi entie na wo ye wa besebe so am te say de wo ka news TV ne so no a wa hwe ya no moment mi enie volume no ni antumi ante ti kasa ye mi ante me ba cho ya frɛ mi Jimaima ɛyin na free buy me ba cho senfi na free buy Jimaima awie me ba cho boko me ba cho me ni be ma ne ti na me na wo me be me ba cho ya ho na be ma no Akoma FM nyem na be ma no ma me ko ni sister ho kokko wo ye enti me ba na me nyem na me ma me de to be ma na busuafo ni o me ye me ho ade na be ma no o mo se me nyem ne de o mu ntimi nya me ho ade enti me nwunue enti me wo wie ye no na wo ma na papa be free papa be free na ma me sa de kwoto o manim se se o ma wonto o ma ya me ho ade asema be ma no e de suma ba o be kan se o mo ano onye ready se o be ware ena ya no bo be ma ni di ni ba bi o free ya me pa abulai se onye ready se o ba be ware na ma mi si Akoma FM enti ye wo mo ana meti se wa bo ano ho se okoye oba afoforo ho ade ye abulai no enti me be ka che ma na ma mi si mi nya abotere enti minya abotre nso de twena edidi mu ana me ka kire se na me ko school nti onfa me ko school no asema obeka kire me an se onti minyima no ana me se me nso me pese me bobo blani bi na me hwe me ba ne da nti me pese minya me future nti o ma me hu de oye wan fi me nti ewo mu na me ba ne ba yare nti me ba ne ba yare ye no ana me ka se o ma me sta na me de ko hospital Timi de hospital me baaye no na omse emwa wo ntontoma emwa abane widie ti do 2 weeks time na eson ye na me ka kire no o ka kire me so ono koran so eyare blind so ono so yale na mti na wo na wo ye panyin ni akwala no hwan na wo se wo yale edi nkan hwe no na wan kasa na ogina fo so na me ka tinti me ka te ko na chi eya ne mpena de faate Gano a taxi me message didi matem. Se me hia boy ably na. Me flower no fatina and sana. My baba me kadi hia me tro no fatina and sana. Ma wako catch a boy no. And sana boy no so didi hia me able me. Enti me baya anya boni bia. Ne tintin ntie nyina ne se. Me o me jiska me di ko school no. Na ne ba no so de on share no mensu meko school na ba me ba ni nti meko school na saaba enti de bia meko aba nti me gini ska o me di beko school na ne ba nso de me di be jam ma me nti no de ni sika abere me ma ne okay nti Abdullah wo so share na he e ba cho Senfi Zongo Senfi Zongo na we dan Akoma FM no so o tree excavator Ochi excavator. JHS and SHS. And adisia no. Okay. Na o say o person wonso nya wo future. Brebe na abe hu say we hia wo future. Brebe explanation me person na me de pa. Brebe na hu say like you have a future and then what's wonso ye bibi wo future. Chiremu.
me ba cho bra academy ni me pese me hu na de na wahunu de na wiase de ayewo mame me tie me pese me hu se de na wiase de ayewo asese de wo dwiri wo future ho na wo ko school wo hu so wo future kire me brebe na hu so wo future me ba cho me hu ye ade na ko wani de na hu ne ye hunu kwan me ne tino e koso ni ni obi ti kire ye sa kwan na ma wani ba ho so se de wo hia wo future wo se wo so kire ye pese ye hunu metie wo wo ma me so ha na so pese oba ha meboa me ba cho wo ma me so to has me enko into waba ne de waba why you ready for everything meboa enti me hunu adie na wahunu wo wiase die na wahunu no abrabom die na akọ redie mo me hunu me ba cho me se wan kire dia na oboa se wan kire ye ne a ya te say we ka future but you know you like we ni mbia wo pese o sa ko school na akọ share SS phone card bi na wo di chinchim ye nim hu say won so kwa SS enu na wo pese o kwa ye kire na sa de ba fofo baba numba na to kire ye kwa cha mo na je no na sa abre ya na ni abre ye de wa hwa no ame ya anya adwuma no o ka sa kire o papa so de ni na o papa Abdullahi no ame ye hu ayin fa na wo si Abdullahi no me ba cho se ayin fa na like mukosia wen onu ni fie wu dem cheche ni na onu anka se fi no han na dai me ba cho na wo age say na wo fisa 18 years oh we share na wo 18 years and as say na wo 18 18 ese wo fisa me wo 19 oh we share no 1 year ni e bolo sade nti na wo ni 18 na wo SHS say 2 mempe so why say wa relax good na wo musi na wo 18 de na wo nyanuri adie na okatus kanu kura kire me na wo fie say na banya 18 years na se 119 wo babro me ba na wanya 1 year 1 month onya 1 year 1 month me ba cha okay enti sabra na wo ko school no like na wo hia bibi wo bisa mama a wo mfi wo bisa papa wo mfa ma wo chiri wo school ma ye hu di enti a emu ko school na Abdullahi Akoma FM one minute school hu ko te na se chere yen keke bi nche mama me ba cho na me ho shada nche me sa enti adi enti na ma wo ti Abdullahi ne so wo so penase na chere Evia ananyo odi no me ba cho jimaima buadi me ba cho me pa cho kire me reasons bi ani ho na obi ba se o se oba hia se Akoma FM oba hia se nti se na bi na we hia keke ma me ka go afidie ni ma mi ntie mpratwe na na ye ne fe na say we need reason wo ma me like bibi ahia wo fie wo hia ya de ma aduane nie ya say jimaima aduane nie mame anana mo ma bibi ya no because onye ready so be na say aduane eti that time na say na mama matiate na ope ndokondoko ndokfremfremade eno na ma owura sa ate bia ni Ache se nso man scored beto na ma wonto nti mfemfremade enti na akọ Abdullahi yes ah na me sister omumie gate ni ma because me buy some new bedding komo eno so nti na so buy no ti sie ni komo ne dia me komo nim ekua mam story for from oba kasa yanko edi nti na ma akodi na chi me ba cho esan kase se bia bibi wo hono ma enye bibi na mefra me ma mbenya de ama e bit say se bi wo na me yes ka wo school ma ne nyina na ma me benya ama me pedo do se na ofra wo maame a wo ka cho so we die jima minisika
Empre be mienu. Bremienu pe. Eno de na wo hwehwe and wo twɛn ade na wo hwehwe me enwienu ansa. Na me peska de akotobu. Ade akotobuk. Okay. Na me peska zo de akotedu. Aduane. Ade wo ko school. Na wo hostel na wo boarding house na. Achona mo hostel. O ma me na mo hostel no ko twa ai. Me ba try. Me papa ne ko twa. O papa ne ko twa. Akoma FM. Ubisa o ma me na o se twen kakra no. Ubisa o papa. Me ba try me bisa me. Na papa nso se. O ka se me twen. No ni ska wono that time. So and you know says book no so na ye peke crying. You have no reason. You have no reason. Mami bi aniwa wo mo no no ɔde ne bɛpɛ kɔ akɔto school ɛwɔ mu sɛ ahokyerɛ wɔ hɔ deɛ ahokyerɛ wɔ hɔ but let me tell you obi aniwa kaprɛ ɔseme fɛma na deɛ ɔde kɔto school mu yɛ kɔ ka kyerɛ sɛ kɔhyia Akoma FM. kɔ yɛ boarding house kora yɛ you know ɔde kɔ hostel wonim sika no mu tuyɛ hostel bɛma no Abdullahi wo tuyɛ sika no bi ma apɛn menti asɛm na wɔka no otua hostel fee ni bi ma pay me ba chu dem usika no ana wodi koto book no wa ma usika se ne koto book no o send me 100 cedis empredo do say se me bisa ni ska na se o dia o send me ska entwamentro wo o ma me ma uska but it seems say sika na o ma medma no enye enough like ye bibi ka ho Akoma FM. Kora no kora na nye wono nko a. Eye ho nko ma me kasa ne yenko. Kora na ye hwe mu school na nkasa na SS for kora no mo ya hodo miensa. So ho. Kasa go fidi ani ma me. No mo ya hodo miensa ntina enye wono nko a na omo a nkuma mienu bi nso die je no mo so mo ba ko je chese ba ko nso primary. Ntina se nkora no me so ma ye me so ma nko school ntinya de a me ba bia tena fi abra wan ko school ntina se ye de nana ye de ye ne ntida Who can show or friend was say or pesca didi and pesca to books. What can also books me na omoya na ma gia ba room Akoma FM na mo to books na ma je ma kwakọ je pepa na ma ba na ma ba be pe na ma to ko na wo kan da na emu odene na me ka che ne say ni wona ne papa nso we cross na me hwe ne papa no say me nkasa nche ne so nto no bu na obey ntimi kwa me yese nke be ya nko mre fi na ono so wa ama because now we hostel we need boarding house be ka sa chenchina chen like unya ho twabre ti se kwam de okra na u betumi aba 100 Ghana cedis na ode ma wo na so books ni nyina atokọ so aso books ni nyina atọ na eto mi nti aso mente Jemima na books ni mienu nti me pa Akoma FM na me to book ni mienu nti me pa choice kana so nti aso okay. Ha! Akoma 87.9 FM. Now, when you say oje. Me pa chan. Wo hwe yin say no. Me pa chan. Afi eyada na wo hwe yin say no agide a. Eni ade nti na se won fi wa wo de aduru ha. Me pa chan girl na okofa no. Yanko mani cheche mu ho meba. Girl na okofa no no nti. Girl no okofa no no. Akoma FM. I didn't say we nyina ba. Minim girl no okofa no. Fatina oda ye Fatina oba mu no. Wono ena akofa we nyina ba because da na my friends and ban yar into o ma miskan girl no text message di matem. E ka kire me say me nya sika me frɛ ono me kan kire ono girl ansana boy wakoje free boy ni wo said dia kwan ba so no be fa di adekro na me hia na free boy no no di abre me na kokot kula na ono fatin obeba ti en fan kokot na se wono ekokula na ono fatin obeba e ma me bo ma me amane anadwo no e ma me free me ye confess ko ma girl ni didi me ma me atem girl ni didi me ma me atem boy na kofa girl fofo na time na okofa girl fofo no da so no wo ho na mo break up na okofa girl fofo da so ni mo ho no me eti dan ba akum oh na se ayi Jemima nsam ne bebre wo ho na mom nyina amane na menti ase yi Emma pie mu kire me na menti ase yi Emma
na busuafo boa no so okoye oba foforo ho ade yanko okoye oba foforo ho ade nti numu na meteye ena ema me na meniri kasa wo so a nti na me kasa wo so a na me ma me kasa me twa so nti otimi di ka be si wo ye kwan no pe be faga ono di ni trem epie amo mko na o maba nti na nsenya na oya no so one ga ono jai na nsia me wo fie na oba ehonum na me wo fie ono oba Tuesday na me wo fie ena obeka kire me ofra me phone so mpo na o se an ade bi a obi afra na ka kire ne se one ga obi si one ga oni gina baabi ena me se me de minim o se ona akọ wo kwan nti me de minim se one ga oni gina ho se one ga oni gina ho me de minim nti na akọ wo kwan ena o ka kire me se anyampa so one ga no me se anyampa o belebe so nti we de ya de wupe bia ema menyim mu wo no o mo ka se me ko wo ni sister ne wo no asema ni sister ba ko be kan se me media ma bodam na me wo kula na ni nua ne wo ne yila o be ware no ampeni ampanso me wo ya no ni sister na ma ni nua na mama hu se o wo ne yila o be ware no nti media me nka hwe de metima kan se blebre mama ne ya menti boy no me na me ko school nti o fa me to school ni woni no ho nyina no ne fati no twempana fati no woni mu na dada me pa cha woni mu no kwan be so wo Akoma FM. oh what momo dechi na no woni mu say won so wo ba papa ene me pa cha boy ni timi je me band ne kwase okra ma girl ni so akra nim na minim obi na ka kire me na girl no yo adamfo me pa cha da bi na wosi ya no ade na sese ya omo ye omo sese de okọ TikTok dia omo video omo ho okọ boy ni nche me omo video me phone so kula omo videos ma twetwe beble o TikTok so e wo phone so ena omo yi wahi ai na first no kula de WhatsApp dia nti na say de waja WhatsApp TikTok na say de omo WhatsApp ya omo ya den o di o postiga na ga onu so posting o Facebook ene ni na nyina Facebook kula de omo da so e wo ho no post me odo ye we post me omo ye de yi wahi me bo na like omo to odom na omo ye omo ne ma na wo nsa se omo tiziu e ba cha bibi sara me de me hu no o da so pe wa de ana e ba cha da bi o jere e ba cha mu ja ye nya say wo say one girl no twempra aha that's it mame mame mra wo ho na betumi ama me feelings ni nyina asam no dia na ani mu fa ho free esoro ko sitre Akoma FM. Onse wonye makada no me kunu ye se omo ode na ba ko to school no mo aye no sa nto mabu no kwase a enti obeji 50 million kwase ebo sika enti me kura omo pa cho na me so me pa bi bo ano no kura me nya ata ho ma me ko dwa atoa e be pa me kunu chew o me kunu se ne ma ya wo no ode ne ba ko to school mo ma ye ne sa opese omo anka omo mpene na wo no ye na de me ma pa cho nti me kunu bu fui ti me kunu bu fui ye no e na ja me de me pa cho ni twa eti wo so me ya akola no do wo se akola no wo wie ne akoka no akola na ka so wo ye ready Akoma FM. ani we no acting oh one wo ye nyina wo han ansa wo finish out wo han dan ena mo so ja na ma ne kwa ware ye nya na ma na kwa ware ma me pa so me kire wo asa me ma wo nya me ba no credit na me kire wo wan se me ku di kasi da pie mi ansa na ye na ma me prot so ensan pi edan ni bubu yi ma me kura fili mu enti me ku na akwaje ne die bi ana wo se 8 no so eno so ye bo ba ko so se ye ni ba bi da nti ye dem eno so da kro da ye hu ade kro from aketo bi fire gugro enti na me ni ba bi da enti me ko ha kire kura Akoma FM. nchanse ni bi ena me de me ma o carpenter ni bi de ba jijijiji hu ye se ne edan no ne ye boss na me timu in chance na ade aya blocks asidan no aha na me timu eti emusha na nkuku na me se me be hye wo so na me timi ni din san enkoda ba bia me ha dan eti ma na me da we no eti we no no oda ni sister nche na ma onya chance no school board and sister nche ma yeso voice no for me ti aya no wahwe we no akasa mama enti ena ma na ba sa so na ko ba se Akoma FM. o de kasa e ko ba se
wamra me no ho de a wosan eye ese nyina no na nkrofo bi no e mamela ne se abema no obedi mi ba na wo so munya abotere munya na de ani hu ne ye de ano ye de nka mo yesi yesi na me fa nya asam eti mi ame tete na hu se na me bi koso ana me fra akara ne bi sa ne se eti akwele wo pen wo se ya wo pen ana me se na wonya ba ya yi nsusu e o ka ta me se ente sa enti mi ame ne hu ne ya ga ni ana me fra akwele wo pen nua no ana o mo ba na ye nyina kwatena asam no so ti akwatena asam so na me se brebra mama ne ama me de me suro kura eti me ma me ba na ye Akoma FM what for the sick auntie what they make cram can imagine 500 million e wo fie ba obu me say me yejimi for me kuna wu agya minti no wa amfa sam na anya asam ya kwa asam we so be mpire no prensa okoka ase emfa wo mo ho enti mo na we ne be ka chem mama me wo kwa na wo ka chem me ka se me nko gya me wo so wo nko na wo ni sa bulo be me sa me wu me fie no ti dai na no kwa be ka chem se ma hwe ya me hu ama me ba na ye den wagu ana me ye din ti wo sa ba biem na mu se man sori ampa Akoma FM asunu ko mi ti bi ma wo ba na me hu na me ra ho ne me hu se ne ba bi ko so na wo ti mi nya den nka na me di na che ye de ba nti ne dan de one ne te dan nim ana hwa so na me ka se o mo na akoma ne me di to onyame anim o hwe no ba kwala na wabewuram sese na ma o hawo bi akoba ne ma ekoso ne guro ne ma o ba fati na wabewuram na ma ne me because me so me mpese chena nko obi beku me ba na to atwene enti wo kan ne medi na chinti me de ma me sere mo cheopa mo akwala na ni suku sam ne de onko wa yemfo mo so awie enso so nya ntu na me so meka se bi ase na abema na wo hwe so nware na yere fi se ne wo si ye wo no nya nsem ya nipa beka Akoma FM ya me ya wo mimu ene saying na ma wote wona wase atimi ahwe nyame no de ka besu de na mpresim wa yo ba ne ho ade dabi wo se de ye wase na me nka ne sen sasa na me ka na nsa se ba ba mu ba ku de onye de na wono mu ka so mu beye ntina mu so mu beye na nka do ba ne so be ma na ware ampa oh ahyase ne de no kra de o ka nyame o do bo ne chew ahyase ne de na sen na osikita akwala ne de na minim se ebeye yi yanko ba me hwe se ne esi krofa no mia na metena ase na me bon ho mpa ye odam se awrade wo mo ame fiti se ma hwe ya me ba no bewu me so ni akoso nyo obi ani Akoma FM so obeka e na wo kan so a wo mfa ntime de awale ne de manu ni mu bi se mepene okay said your mommy ye besa bo mommy so be with questions bi a kire adwene kakra na ya san aba jimai maso di entie wo koka che wo mommy sase wa mamu a obewu like menimu de na ekunu ekunu slowly a eno nti ma wo koka che wo mommy sase wa amoa no wa mamu a obewu obewu well fine asaibu edruha na me hu na chepa enti na wawura mu die na me sega ayi doctor say ya asaibu wo kwa dia hampa ne ebro nya so enti no fa ko ene ma ne fa ha ana enya no asaibu Mako Dr. Basuma wo tell us say as the ba ha cha akra na nye bibia na ye bobo normal no kama nyame sira nti tractor this ye nimu ewurade na me obi ma ne ntwe ne ma Mako enya de keto akra Mako asaibu die you start you so the info Mako die won say da neku wo fo chai asaibu die Mako nya ko padum na ho ye plan to ageze no okay family boy yo Mako we die awia yi ye bedo ase ne ye de enchia e sombo a free bar herbal center a ye wo kumase atonso ago e de ama ya hwefo ene ye tiefo nyina se ye betra se no obo ade ya adom ne ye ba se ya mesrew e ye bar herbal center enti ne ya betna o ewia se empanimfo si obi benya wa ne free yare ama me ne wan se ne free yare ana yare so de so tra na yare bubugu a na fe wadane akola ketekete enti mesrew se ye dane apomuden ana ye ka apomuden ho asem a wada wo ma no ye sutie pa na se tv na ahwa watwe aba ho se ye radio nso na wuti ana wada ro ma watie ne ye pa se de be ya yare bi etete wo titru enkasemu yare edi nipadua na atofom a wo ye ne ho hwe enye ye wachine hospital akese ye wachine heba akese ye wonante agi no ne nso still
hontono no na afi wo hunu say Bible center ne wo anu yie wo ho a wo se wo de wo yare ne ba ne ye de haban to so ma wo e bia ne nan say ye mai na wo busa ana Bible center me de menye om number enne de akwanya aba mesrew twiro number ne to na afi eda ye mai ya na eda ya ma wo hunu say Bible center de ne number ni enti de yenda mu no me frɛ no na makɔ eti me so enne wada romanya so pa na gye number ni ye se de be ya onkase mu hawo onkase mu amane a wo de atena se a wo su a wo bobna sesebe wonu madura enye ye nti obi na eye wo no na afi wudu ani a kire adukan eye Bible center ubeduru a eye aban na afi ye de asayare na ma amaso yetu eti me pa cha Bible center ye number no eye 0244 08 3482 0244 08 3482 ana ba ko eka ho ye 0244 988 004 0244 988 004 me pacha so re Bible center Kumasi ye wo Kumasi atonsu agogo Government Hospital kese na esi on the chi ana obehu Bible center afa wudu ani kire koforidua nso a ye wo bi koforidua Ejoso station a ye no mo sports stadium ni di nhwani mu ho nso ubehu Bible center ana afa wudu ani kire sunwa nso a ye wo area 4 sunya magazine ho ho na abehu yan afa wudu ani kire nkrampatam mo eye tema ye wo bi o com 16 lashibi a ye ben Akoma FM misro fa yare ne beda Bible center titiri wo mo nya nkasemu yare me kase obi wo nya nkwanhia ama ne na dompe emu abu he mesi wadania dania wo hu wode kohye baabi ama afi ye de ne nan akosan dade so emfie ba ko ye beyi no na stre ne nan no dotogu so mesrawo enye sa na Bible center tie se wanya nkwanhia ama wo nan ana wo nsem kase na abu a ana wo sire mu baabi akase wo bi emu abu obi ano wo bedu Bible center ya so ye bia na me ka che wo se ye de haban na di dwuma ye de haban ye de haban ne beto so ama wo me se 3 days pa wo be hu se kase na nka abu konkon ho no kase na nka mu abu na ayam na ehu de wo de fa no afa wo be hu se haban na koto akase ne kama na afa yare na nka kase ne mu abu a wo de kwotena baabi busumi nsia no Bible center di 3 days ato ama amwanya afa hodie enti ma me papa wutie me minu aba wutie me se ye wo babi na ne nsem anane na mu abu a fo ni kire Bible center ewo atonso ago wada mo abepie ho a ye de haban beto so ama ho ato dani da nyina ya ne ye kasafo obi a wanya kotodwe yare ho obu ani kotodwe yare no enam se wonya adupa enam se wonhu Bible center nti wode ne nan na chini ni kotodwe na china afedie chese ni daso wasa de wo ka ni fia ne se obi na ato na du ma me na wutie mi ade me ka chon se Bible center ho se ukotodwe na wodi achinchine no aduro na wogegye no ebi anya ne kwan no enye na aduro no mesrew na aduro wo echamfo ba ho aya haban aye de to kotodwe ne so eti mesrew se ukotodwe na aye wo ya che emu twetwon eye wo die wontimi nante wo bobna ewo fie a mesrew fo ni kire Bible center ubeduru a ye de haban beto kotodwe na yare abamu no na fe ye de haban to so emire tie bi ubehu se nansa echi kotodwe na nanka wontimi mfa nante no kotodwe na aka abro sa so afi nante ho aye de ama wo kotodwe na wo poma ewo che wo na still so wontimi nante no ni agye poma ni nyina ato na afi wonya afa ahodie na afi wo mu se nyankopɔ di tumi ahya haba mu na wunu echamfo ba enti na wodi kɔhye obi se obi na aye wo mesre o maame yale na aye wo no enye wo bia na aye wo eye hu aduro na enyanyaye enne de me kanfo Dr. Bama o se fo ni kire chamfo ba o eye Bible center na fe ukotodwe yare ne yentu ase ma da bia ya ne kasafo spinal cord akikase no etimi bubu nipa de ne to Bible center ya ye bi bebresi yi adanse na ya sori a anka ya sori de nka ba bi ekopem no nka nya bini nanso yenyi adanse na ebeyi ane se ubeba na ho ato na nso akodi ho adanse enti obi wa ne spinal cord on arere ama fe de bubu na go ontimi nya na wo hwe kwabra ne da na jo no obobna ahomache ya dada ye koso ubehu se kwabra mrani nkwa no oto wo bobna kase ahodo nanso ni nyina ye yare ubepie Bible center mesi se wachi kase no na ye wo ya kwachi kase na doctor aka che o se arere ohawa bamu a ye de ahaba beto so ama mesi emre tie bi bo hu se yare na nanka bubu agu no spinal cord na nanka huntimi mfa nante no
na wafe watimi de anante de ye to nkia ne se ye po bi obubu ogu okra a ye se montimi nante biemu no momfa ne mra doctor ba ho na mu beduru a mu behunu se opa de ne kase ye ni aduaba ne fa haba ne sayale na obehunu se haba ne wa chamfo ba ho haba ne kuta na kofi ba eje ba center misro enkotu sika ne mu watu ogu ache ena de afo ni kire ba center de ekeka nyina ye bia wadwe ba se no obi obesa spinal cord mitimi 19 years kakaka bi dabi doctor si wunti no de haban na to wunti no akotete haban na ba enya oyele ntia wontimi fa haban na nyehwe bibi kakra bi ekuta obia no wo de ba yare na nkentimi ma onko ya adwuma no nyankopa ada roma ne chamfo ba nti wo besole anante amo nya fa hudie da bia no ya na wo yifiri wa ne ya sa basisi yare nipa bre wo sisie mu papa ene sisi yare ni nim kwala enim pani eyi obia edi ntia yare abasisi enim obu ane de yetwe ne saa obu so ne de ye ne yetutu no mese kwabra ne trase ano obobna osole ano obobna edi ntia sisi yare abetena no so sisi yare defo odinani nanso ohu ba bi odefa enti ne den na make cho se ba center to ne nsa afro wo se sisi yare na edi unya no sisi yare na tena wo so no a wodi akina no munuo wo kroma nyina bi ontiment ahodo a wodi afoso ne so stay won ton no doctor se bra wo kuta ahaban wodi betu sisie ne so ma ne edi bia mu odura no emre tie bi wo so sisi yare na wo de bo edede no afi ne mu adwu se fom afi wo tena se anije na ade betena se wo sole a wo de se de na betena se enti sisi na wo de akina che no de ne ye ka kire wo akoma ne onua tv ne se wo yare na ye sisi yare no doctor beto ne safro se bra prasesi ane ehwo ena meka se awie enipa doctor ehwo mo enya de ketwa enti won so bra na doctor de on ne kuta nkasa mu yare nkasa mu oduro on ne kuta no enti mesrew fo ni kire ho watu sika na gu a eye twaso fade aka nyina bepie ba center na fa bra na beje wa hoto afi da ne da nyina kwabra ne sole a ne nan mo hwimu ne nan pehwimu enso da bia na ne nan mu tutu no eye yare na abamu enti wuto na wona mu tutu nkasemu ye oya ni nyina no bra ba center afi obi o hwa da bia obekompreni ana minsa yi mesrew onza no nyankopon ama obi asenyi eye wa na yare abamu na ye bra ne fa habanto so na afi wunsa no entimi nyina ye ka we nyina awia na afi ye ko obi owo ani hu problem owo ani yare me so bible na kase kani anu nipadua ye kani ani entimi se wani na ye wisi wani na tesi so no wani na wuntimi fa hwehwe no me se eye azuo aduro ana abenom ye mfa nguso ba center ni eduro ne yenom oba ye de bema ani ne de abaso obian ebeko afi obi a wabodam wanya adwunum hawo eno so onfa na ni nkira ba center wo be pie wa dam wa wabobian ye bema dam na to ani so ye de aduro ebema na to ani so ye mo wo che bia mu ye besa wo yare afi obi wa osa na edi ninya mesrew ye nkro ya osa bawo so a enya de ketwa obi wa ne osa no so ansoli tu okroko anidi a ebe ya asem mesrew bra na doctor mfa aduro ni ma na osa no emfiri wo so nko afi obi wa hania na edi ninya wo won kwei ha no etwo ehye na ham na adwini nyina nse okoyi operation no akowu doctor se bra wo de abai besa sa yare na ma wo afi obi wa kompo na edi ninya kompo ehye ni minimu tete no brani enyi component wo na fa wo kon kama na fa nante na fa ko afi obi wo diabetes ene ha no pressure edi ninya meso sa no ma we nyina se wan hwe ni ya etimi dane na afi akoda ni stroke nanso se stroke na ache won so a eno so braba ba center me se ene me bai ma me bia ba na se de na ne nsasi da ne ho ano wo ye doctor man de de ne koto machine so ma mi na afi de wo kentin ne hu enti stroke na ayo papa bi ana ma me bia number no ne ya kan frɛ na fo ani kire ba center bra ni into stroke na se na afi wonsu nya wo fa ahudi enti ba center to ne nsa fro bia mesrew kasa no ba wieye enti je number no na afi emebusa se na Maa Akos na ba center number no ene de je troniye na fato ba bi eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana ba ko e kan wo ye 0244 988 004 0244 988 004 ba center Kumasi ye Kumasi atonso ago government hospital nachi
afa wo do ani kire tema nso a ye obi okom 16 lashibi a Bemba West Club afa wo do ani kire sunya nso a ye obi o area 4 sunya magazine hɔ a obehu ba center afa wo do ani kire Koforidua nso a ye obi Koforidua Ejoso station a ye ben omo sports stadium no me so ma ko ye ntimi nkani nyina ya le bia wo abra bombia no ba center wo ho aba so odi betu ase eti fa ya le beda ba center ne nso yemfa ya aba no etu ase ma ya de etiefo nyina ase da sende mo besa ati wonka ebiem nyame ensha papa ha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno ano waso egusu awutie no meisu free juice free juice papa ya ede na chese ya package ni here kama sugar nim na color nim preservatives bi nim natural eno ntimi ya meisu free juice wo part no wa dore no wo man no de omo benom meisu free juice wan kasa wa pomodinti meisu free juice and ede emma wo Black Eagle energy drink obenum energy drink nkwadia enye mano enye Black Eagle energy drink eno ena ebeboa wo pa infant prodigy ventures wonom ena ede meisu free juice ena fe Black Eagle energy drink aba upendo so pomu etu nebrunya yia for 0208444545 0208444545 na anyone any enkomo sisia Jemima dieti na wodi sun akọ wo ma me okoka kire nsese wan so mu a ubewu me ba cho me hwe de boy ne girl ne ye na enu ntia nti de na one girl no ye no sabre no na one boy ne ti dan krom ana na wote wo sister no nchen ana ma me nwa ne nchen da bi enani na nyina sisi ameka sakram ne nda so wodan ba ko one no wodan ba ko Akoma FM minim said girl no one girl ni di na ni nti no me ma me na amana basa me ka kire na oya oseto bu ase na me wo ba ya mbeti sanse mgbe nyina na me ntwen se enka ebe basa sister wo da so na ene ne da sori e nti munyai ye wo da so no have sex mo dada nkromo but no onye sex me man kwan bi but nyanko beba ho Akoma FM na se woni ne ta da nkromo de ne na ababa wa ne faati no be ma no ne kɔ ne ho na eture bi afaati ba fi ho omba fi ho me ba ye nde me se me ni ho no na ode ne ba fi ho de aminim se me ba ye ne de me pacho me hu nge no fi ho da ohan da o manso ho no me kasi me ba hwe bi o tie kula no ompene by girl no adana me kasi me friend semba ne yare no a girl the text message didi ma atem girl no catch him wo recording him say ono ne kwa girl boy ne ho no e wo manso ho no ono ho de wa kire fate no ama ne ko but wo de wo se won kire wo enti na woni boy ne di party from one room na ba ha ana wa ko stay manso ho okwa adwumam okwa wodi sen ansa wa ba odi first no the 2 weeks by say week be over okay enti okwa ya like odiska to wa ebeso woni akra no kopim so obeba ana okwa ya wo send you ska if actually week be o me 200 cedis oma woni akra no 200 cedis every week a third answer me 1.5 eh mama semi ya adania mame Akoma FM nti wodi a hawo ache say hwemu de because say de wosi aka no me nka say hwemu de you okay hwemu de me amenim say you okay because akrane ba ko na a week or send mu 200 Ghana cedis there then minni bibia ka wo ho minni de metimi aka wo ho week like seriously but who the any broken heart now what they ma no who the any broken heart now what they ma no mame
na wo se wo pese wo ko school de na wo nko school da wo nya broke heart no e ma me hwa koda no ma me se me school ni ntina me pa cho me bae na mo bo na wo bo na mane se wo pese wo sign ko school me pa cha last month ne kula na nsan ne da kra me ka chere ni se me pese me ko school eno wo se de en o se ontimi ni ma no mame wo di abon so se wo ba no wo pese wo sign ko school to all support you na kra ni ko school ma bra wanim kakra na nkofo ma message se wo de no monte omonte woni ma ko me pa cha wo Akoma FM ebu o man fa ma minti no me mpese me ya ade o ma no beto me once asem mpempeso nyame di buo ne ani die de ma wo mo me kai se wo kunu kura BBC ma de na si akọ support boy na ma tama wonye mo ye na me kunu ka so beje o mo kwase ebu sika 50 million no me pa cha sa for say nyina ne ofa akunti me mpese manso bia ne ma bi beba eti me pa cha ma me kunu Temila mi kuji and mi kundi ya samo kan ma mi ko dwa atoa. Temila wo kunu ji free wan ho. Wo ji free abula na ho. I say kwase abuo sika. No o si 50 no beje na me ma ya ma ne dan han sika kora no. Enye ne sa 10 million. Akoma ya ma na yesa. Ntime de me pa cha wa dwa atoa na me guso. So ahun enti ekoba se e chopa na chi na me sere o mo se bi kora o na me ya kora no ho ade a otimi den krama se me kan kire me se mama akra no wade ndie kra de mama nka biem because it's all good mate wo bei inti no osusu se se kwa wade a enka na waye ready for aware woni maware ma ko me pa cho wutie me hwe na eye me nim se e bia akola de wa wo ba ko na oni be ma wo na be ma so kra wo hwe no na ko ba se na nim so be no ho ade no ma na ye da ko school no nti me school no de me no ma wo be you want there as a wife what am I part wo be no de be meba wo be you no want there sayere wo be no aduane o be si niema o be you no want there as a wife nti no o se ko school mu akwadan me de sa na me ye me se papa kan so onye no ho ade answer papa no de be wuye eti me no me kan so me no ho ado no so tu sa mo ade de ma na me hu se enya de be boa me no twa so nti me de me ka se me frɛ ne ben me ho se me bisa na asem bia na nti so obeko school no kra se obesa ko bi so obe support no se wo be di born so no wo kasa wo fa no so me de ko to nipa na me ku ga sam ne da no me de ko to nanim so on kan kire no okay e jere de omo kan no boy na wonye na adwene me pacho na me person ka ye di TikTok wo ne fati de but mu hold it on mama kakra mu hold it on kakra mama na yenhwe niema 1 2 bi na fe yehu de be ye for now na mame na yehu ne be ye for now nti mo de monhwe me me basisia ko de oba no besen yakọ school eno de ye be ye hu adwuma nti mo de monhwe me ansa ma monko sisia monhwe me wase ho Dr. Gbedema Herbal Center make am for no ede amamo Dr. Gbedema Herbal Center na Gbedema garlic mixture no odi abane de eye garlic prekese lime ne natural herbs and waka bom de aye eti wo sade ne so stroke no eti so na wafu na ye kapu no so enei eno so etimi eye fi ho na wafu na dwo big man capsules no ene Gbedema ko capsules no sisi yade be ma waye mre wo pem na wo be memu aye mre no dob na da no ma na ninyi wo ho no na waka bom na tese wano nom na atumi abo Gbedema ko capsules ne de yamtim na ko no bomode a na eno no Gbedema ladies capsules oba meka na meka de ma ladies capsules ne de ya wodia eniema jensere pe mema ba wo mo ninyi wo awahunu entracha Gbedema ladies capsules no ne bebo godes powder na the capsules no me pa chaw emma be ma be kwa fa no opo agya wo mesoso mosquito kwe me mia spray no de fa musu wasma nti wo pa woku wo yesa na wo so no godes powder no ne capsules no wo chen na so do bo ho by minya wa me yos mate madam ho so eno ano no enka wo kenshi drug international herbal center crash shaman equals pharmacy Redeemer pharmacy ubenya bika nation ka so tribe of Judah Dr. Gbedema e was 0248 288788 0248288788 any bre has come. As I say, bring your name when you want your mamu aye den to obi abo hobosia.
na ompeso obetua wo de enka ne hwe ko na ne ye bi ho ne fa koto nanim wo bedan wo ka ma wo friend nine ne ka na mom de odi be pia no no wono ana na wo be kire no ne da ye boni obesoso wo da ho na odu sika bra oda ona jata di wachi na jata ka je Joseph aso ma no sika Akoma no wo na de bakoro aha nti wo de ja fa kwada na ye bi eduabo ana blood covenant mo pese mu twitwa wo yade huhum yade wakọ ba bia kire wakonkyere ne ho ne menko na ye bi e wagona saman fa ka wafigase ana kumase adum fe na ye bi was 0243 134535 0243 134535 ya audio for WhatsApp no e was 0557667510 0557667510 Pastor Julius Akwaba na na kwa Akwaba Evangelist Akwaba na na ire Akwaba Pastor Julius share first story no ma eno Akoma FM Akoma FM na ekua ena pa na ye benenti Rama ewo haya sister Otongo be wase ya ma na ne be otie ye papa otie ye papa otie ye rudi ebonidi na ka che na Tongo gobano na wudu ano dia pa gunana ona ye Rama birthday na kama ye gale ni na bia wa hase no bala ye boya no so Rama Rama no na bua ye ni ebu ya wo so ebu so did Sabia ma in Libya, a Jim Swat to the next day. On to customers with Diana Auto or Manisha and Famapa. Was it yes who called it Diana? Was it the Biani at Yanko for Tom Bessie? Namisha, and then your birthday here show happy Monday. Namisha. And the man FM. So we first story here. No kwasempa aseme da woni na no say na tie. Sister Ede ne bra nukunu abaha. Say onhwe ne ba. Onhwe ne ba ni nyina no aseme say na tie. Enti odna ba ha say yenka bi ma no onhwe ne ba. But aseme da ho no. Ba ma agya to say ampa onhwe ne ba no. Now so the entire hen banani papa no waba say health insurance mo se mo kwakoye na nadwene mu ena kesen ne kake no se enne ya sa na tie dia mo mamia me nkonkoye made papa no munu ye na tikwa pae sa waka sa de na jase obeso jase ade ye pese ye bu fa so ana enne se se na tie dia emfasi ke bi amra akora ne biem aya asa agro ma okodi sika bai papa na reject it onim se dia me na me hidia na madamfo so de koy wa reject it mu ko the third time we rejected whatever be the case ma say say na dia because of say papa nanti asna say na dia ba akura no anhwe no that time na mami a na wabai no wen so that's here so asem no eni dance so kebi hu de dance papa na wudie but obali attitude come you who say sabra no na oye interested in the papa no can you say something na say ko hold we responsible say dia me papa me na no wo ba no say me papa na aka sa krampa eye me e na me no wo ba no enti bia be hwe ba onu so je chiri dia yes ansana e na o ka say me say me ba sam prensa na wan minim ne wo dwene ne dia wo ye nti e na ma me so tetena ye ma yo nkofo bi wa o ma dwum say me hwe ne ba onyini a obeba e na nkofo bi wa o wo sika pa abronto o hwe ne ba ba wo abronto kesi a entesa enti said yet you took money before ma story the same thing happened with fie mo ya ka say papa bi anje ne ba aboso a o ma papa ba ma wo akwan so omre fie ho ya ka say ma mi bi anje ne baba aboso a o ma ba ma akwan so omre fie ho e bi a onya ne ho ade ntia kwa fa so ne twempra mama ekwan bi a obi be fa so na o baba wo so onya ne ho ade kwa sa akwan say ye bone sa da ne ba ne dia e yo no ne ba
anya kwan of fast na ma anya ne ba so ene ko boy dwama blow kwan che no ne nyensa ye wa go abusua mu asa an yete ase bata ye ne ba so ene ko dada ntomo ne wo ye ane wa fa ne dia ma abusua no enso akwan de ye ne ba enti se die tie bia akwan ne hwede mo ma no kwan wo hwe ne ba anyesa ebe create a lot of ebina se abaya ba so ba yi na bra ni be die chinye na o se ba na asem ya den kwa say oba na asem ade a ko betima gira asem so because denying me of my own child so ma me hwe no eno kwa atomra mo ko tun di wa bra me mo eno kwa watomra nti say you be a obiti ni mo atwema so from that time till now ara emfa asumdue ema na afa akola we innocent akofa problem dey aba atifu nti sade papa tichu papa fo mo heye sade no ho na mo sei enkwala bi da ache ama mo papa no so abrabo aye nti mo ye heye nipa no onya akwa wo ba ma wo ye den abone no wonya aye ubekunu unkuno nti akola na afi mo ba no ye kwan papa bi ye be fa so a ye be beedi akola no da ache ama wonya ba bi esi hwe so for pani bi a wo ba no pa ma e ba akonyen sense secondary school we ni no na results na afi no wo ye ho adwuma kakra akonyen send buy osofu ma utunu ono ne ba sen wa so dem na ya reho asem keke asa akora ne future me no kasa akora sa akotro no exams ne biem pass de one pass de ahim ama ne akora ko university ye wie se wo hu akora ne na wa hwe on kasa akora ne konyen sen ba ye be ye te se ne guase e de bre family no nyamyadom ne na no so oba ye no se wo hu akora no so na enti se sa be na papa de ebufu me ye sofu no aguma na enanko o handle asem o kwafofo so e bi ne ka ne na no ebe ye basa ne nka sanso ebi akenne ka anyi nti ma se de obi etima yemara ye yiri yeso nya na sa nkora no da chinti ene ye wa ha de mesre afiefi mu ye ntoto sa ne mana emoye na ye nyina ye be nshira second story na he jimaima me sha se fi bibia na o de be wi ya na ma me ne ye no ho awa na ubisa na se nti se ma me aware na sim kwa wanye mo mfa nto nchen na tinko oye so be ware na obai de oti he yo si he mansi mo kin nara uti se wa jimi yankasa akoyo ote ko nyan so hai na me ho se me producer me ma ko nyan ya mo tra so ade producer na so mo mo e ma ko ho me ma ko ya mo de mo tra ya ko mo ntina ya fo mo jima ma ya se fi na so tna ya fra wa hin fia ya fra wa hin fia so fu jina ko ase no na ase ho ma ju e tin kan fi na so fi so ma ya e fi na se so ko otna e di be le se se ko to nyansa akura mama atifu nyane me ya adwese odi nkomo nyawe jima ma di nkomo nyawe ni yewu mu se enya de se papa na onwa akura ni ko bisa se nti na odi ba ha ba ye den kasi simse okay I was going to have to nko akura ntia na se odi ba ha because o ma o se 2 million akura we na yakwa ye ma ye mo 2 million a week yakwa ye ma ye 2 million a week ma amani bia ba wiase ho amani bia ba wiase o mo ba ye no make so ma memo o mo ba ye no make so na maka se o mai fukuru na 2 million na wotu bia ba se o ye anka meja adwuma se ba sa bosu ye sa anka meda chesa akwa ko enti akra no 2 million so month say 8 million da na wotu be ko 5 weeks na month 10 million so wo nka wona na nka wo nka mi se nka na wotu ya ka bosu ya 20 mesenka mada ka me majuma me ba juma be ye ma enje em ma ye 4 enje ma ye 4 enka 2 million a week nka I say 40 million Jesus Christ na ma wo je say 40 million 2 ha jimana ko pebra bi fa o winya ko pebra wa se miegu wa pampam se ye wonya contract wa Jamaica ko pebra bi fa o ni pedi obo ni ja se mu no na onya obone on ya kwa kitu 2 million na wotre ama fa metra se deba amema ya catch be se mu ba ya mu nkasa ya mu mra me kasa na ma no mu gugu si bia na na ke kan pese mu mra me die ne no ya mu no na ma na aba no se no kida se ya ne ya buo ma ko be ya gugu so tie bia na ya ne ya buo ma ya de Ayona pharmacy medrum no Ayona no kwasem Ayona pharmacy ene de gynecare syrup aba gynecare syrup esi ma na kosie kuma mu nyina kama gynecare sie ma wo me di wa chi am ya simi fi
because etu bi anu akwa wo mensa afra wo mem ebi na onti we mi fi eti wo de ye gyneke wo ba no bi na siesie wakoso akumanum kama gyneke me say doctor for penifo na agi atomo wo mo na agi ade enti kotobi wo pe gyneke dudu mu akoto a ayona pharmacy for dro de winim say wo mu nro de F 0597216037 0597216037 Nanekua Marco Nanekua ne papa afrim nanka enye sao anka kwan ya papa no de boyi befa so no efri se ne ma woni nkonfo biti area ye heda o ye monitor wo baba se ye baba be sei no enye bibia ntia unse wo kan wo se ye nyina na eti area baako enti oya trotro driver no obefa ne ba no kode oya bema ebe ye ne ya papa ne tu akola ne di na akola na nya sei 1 year na what be that say akurantina wa ada yebusa pa se na 1 year wo se na me ya adwuma wo baabi enti na akurantina wo 1 year ansa na papa atu ni din na nka wontina sesɛn yenti bi da se 1 year na oba ntina se ansa na ba betu ni din oyaniamo nyema bi ankoyie papa ne kansa no anka efe no me pacho mame papa maye bone e bia se de me to cheek ma papa no anya ne de enti mesro papa me no wo na aba wo bo no wanyini ana me fa no nkola bone nsemunti enti mesro because aya wo nyina wo papa no mu wo di sa aya wo nyina wo enti daddy se manu afom kra fa chame anu ano no because bema bia ni ho ne baba wo baba be for 14 years na wo wa ba na be makro ne say ene eye fala dabi yati ha anya bokoma ye ma akro anya bokoma ye na nti se be ma ne baba Akoma nti papa ne kan se nyina na ka se pa turu mrika na wo papa na chaw because wo ne papa no eye fine na me kwati ye wo ka chaw se wo ne papa ye fine ti de papa cross pa adwuma ade amawo o pa adwuma ma obi no obi nya fine obi ko pa adwuma ma obi because when say you man koyie it is say wo pa adwuma ma no pa wo ye wasede tie no o kan ya na wo so mpese wo be ha akola no e na o ma wa basa so e na pro e na ko e na wo koye enti wo na akua wo wo ba no e de ade biem na wo ye pa na ade e ye me de se pa bra ne ho asie na wo pa na akua cho se na akua me sere wo ya ade fa chame because papa no wo ye nyina 3 years nie pa sika sen na wo de akoma na akua wo ba girl no sika sen na ade akoma no unsa ma ko ba bi obusa question e ye me de I went to me and say sika sen na ya wo de sha akola na nsam o se bosu me woman say o se 20 cedis when to me anka biema anya dey anka ho o se afi mu mpo no wo de ka sika wo de ama akora wo hunu wo ba no o se da bi ni hunu me ba no ana na akwa wa akoma pa onyame nhira no wonyame mma na hoɔden ɛma bi sei wonyame nhyɛ wɔ moden ma ko ɔwɔ akoma pa firi sɛ wobusa ne sɛ sɛn na memfa nya wo kwan wɔse 1,000 cedis ebi nsi da akama na bato yɛ boa se wanyɛ kora wɔnhu no wanyɛ wɔnhu akwala no baabi akwala no kɔ school ɛhɔ na meba mam sɛ wakɔ school fees nya asɛm ketewa neɛ keka ho nya asɛm ketewa akwala no so education no wampa ɛnyɛ yie enti si wanhwɛ yie a anya asɛm ketewa enti sɛ moyɛ saa nneɔma bi sɛ yɛ mɛma bi hwɛ yie boapa yɛyɛ mo dɛ ɛyɛ mo mu ma akwase asa na da mo anim enti deɛ girl na yɛ no nyame nhyira no na wɔma na hoɔden a wɔde bɛyɛ adwuma na wɔbɛhwɛ ne ba paa so asɔre a wɔkɔ yi adeɛ bi a wɔyɛ bi ɛda n'anim sɛ sɛ yi sɛ da brabraba no kora nkɔ yie ma no sɛ wɔanhwɛ ne ba no a ɔbɛbrɛ asene sei enti wɔma n'anim na hɔ na nna wɔbɛhyɛ bɔ no onko no koye na sediye na onyame ofiri suru musuru a o hira nkola de to maamefoɔ yam no on hira no na ne manyina nko yiye me de metumi aka akire paa no ma ko ye second story jima mama me ya bashe bone papa me kan pre na kire no enye pre mfa jima mama me ya bashe bone enti na ne kunu ne kun ho akola ne ho no o ya bashe bone
say ya wo so di ba chi anka ai oni no kra na te dan ba ku mu ono ne han dan ma no wo mo anka wale no ko school aka mepe mame aga wudu hia dondo na ebeto wo ba ne so se omo wa na ase de yi na wo hia wa bi da se wo ba no ba ma no ompe no ono atena ha no wo wudi akọ nanim wo se me so me pe future sa mre na wo be pe future wo future no nakuta wo future no nakuta wo na wo awadane dane no nti sa mre se wo pe future ne dia na wo twebia mo 200 Ghana wo betumi akọ school wo betumi ahye wo ho den samre na wo ko school na wo ye bibia ton yete ha na akora bi baaye ne maame se magie akola no wo ko school anka wo pon wa no ba beto bibi kakra wo se da me ko school sa me to bibi anka wo gima ma wo ti ha yi wo betumi aton bibi 200 na wo twe na wo ko school so aye dai aka ho na wo bai wo maame ahwe no enti me ka che maame ne se wo de ni ba ni ko fie no wo ko tu ni ba ne fo futu ede manu ma ne me ya abasha bone na omo mu di ne ba na chi hwe no na omo so me ye the same thing ne ba na nso aware okotiti ni yiye na o ma na ni na ho se we na atwam wo di aka de to aso yiye na abraboni nko yiye ji mama de broken heart o ma ni ntwam anu ye nyansa yesua no abraboni ejiko ne ko suya nyansa evangelist me akoye first story no enipa ai wo wiase yesom do mani beto nipa so o papa bie na no se ensi fia bio emfesi kama bi mi amehwe me nana ena matena wa papa so wo ka sa se bi kura no wanyini o ani se fofia nto atahoko afia na na akua hu se mu ayede Akoma FM Akoma FM me no boy no wo yo bia I said tuntum penasi fi akona mfama aho no oko straight papa no ade no ompa yo and sa close na papa ne be share ho say health insurance here 40 cedis o say ye amani za ye renew wa 40 say oh papa wo ko de wo da sama do de e ka bia wote na so so en sanso na nka wo ya bu abranti mo me nka no kore yeso obi wa nka na kire se asembo ni usede nso ni pada di asembo ni pa no ni wuya wo pa na bu nu wa nya na Akoma are na so obufu what try first one discover what reject second one what reject third one the amani mate what reject ento ba so wonya de pon pa na de ento bako akotena se enti ya be sere papa fo na ye makofa ba na ase ya sa wo baketwa na baby a opese nka kola ni du no akodru yesi aboa no nko akola no nko afikyire wakọ aboa na ka no wa be fie obe nnai bata nji wade na kwan bia obefa so akola no besa si ne track anu owo mu no ebe boa dan se wodi sa yaw no de nipa na yaw no be hye wumu na afei wo be Akoma FM wa to se kan dia wo ebi na sese yesi sese wuni wo ko opemwa wa ho no nko akola no so papa enti ebe srewe mi koma abatan no ye mare ko fa ba wo munya ade aba ye hwe mansiesie no nya kama ayi wa ne jachi ni akole ayi chimama dabi kraboni fidal ono mama so no ayi ye kala fe de asundwe bai so akola nti bi ko na abatan ni huri gina ntemo a e na kofa we ni ban ye nim de obe fras ase so akwa bre ni pa Akoma FM de na gi na wo twe ho firi mu na bi nko mani oh na wa wo gisa wo behwa na dachi wuni wa that's one by day also ye kakra wo bre udo ni mi se wa to pa so no na se me e pa na mato na gisa obi na sha me ye wo na abala se me nkwa ba ko pembe bi atra mo pebre so no enti e be sere abata ne ye nya nsa de to so mienu enti marriage material ana wa no material manage 200 Ghana ade ko don ana se ai len ana shada ai ma me mesra we de wo na ye kama o Akoma FM sa de iso na onko ni school wa hwe wa de be man de o hwe ba be man wa ya de e fe Abdullahi wa ya de pa se wo hu se ge no ye mware no be man wo hu se
we ye nware no nti na okofo ba foforo nti foforo ndo be ware no ba we ni ye nware no nti ma meti ase na wotwe 200 Ghana mumusa ma warefo wo Ghana ma mu ha be mu odin se ye na wo yi 200 ama kwala ketwa we kwala kitikiti we di 200 a week Akoma FM we bi moabo anu nya bibi whatever anu wadi as a week na bi baba ne wadi week akwala senko anu wadi unya mole na de amane si wa wofra na ko ye wo tigra wa ba ko eno anu wo da agisa ade che enti ye besra mma ni bi se ye hunu nyansa manya wadwi se be ma ne wa wunti bibia da no so na no ye nyere sa Abdullah wa ya de koso a na hwe wo ba koso a hwe wo ba na yi na wadwi firi ni so onko bo ne bra na to so na ko wanim na ko ye wadwuma wo ba na wo ne de ye salute wa ya de na mi nshira ma kakra bi na me starting from second story no mama maybe hu se nyinsen enche be man tena ho ema ware na me aye me de se o se ma me na akra aka se be man ye na se de na o ka koka nam ka se bi kwa wasa anyem ena be man se o mfi ni biem na sa be si so se botumi o si week impo 200 cedis so to de bia e so kwa 1.5 e maame de be biem na cha se TikTok ne na ho kwa hwa ye den wo kwa hwa ye den se wo pe wasum dia sa ne ma no tutu se ne wo pe be ma na because nye de wu ye na be ma na sa pe wo de wa ye kra be ma no kra won se mfi okra biem enti ade iti na se bibi wo honom homework bia won ye na se wo pe wa de a won san fa wa de because ne wo ba na be mo obi a wa be hyentemo na me mama de wa be hyem no so na me ka kire no wo be suja wo ware ahweso ware ne jai se wakofa be ma ne phone e ko se ne ho text messages ni ade eno na se me say how be ya eno nti ode ba because apart from that me wan de pote pa be ma na ya eno je wo so de be ma ne be tan ha se be ma nam nim se o ka akosi se bi a wasa afa yefno e na be ma ne mfi no ana bibi wo ho e na be ma enti se wo hwe na se bi a emboa wa se wo so be school sika na ode ba no oye woni akra yi pe tikakra to ho na fa school no se adwuma bi nso na abeya tikakra ana ne nka na on page maybe ma na koye wadwuma na munyina mo nhwa akra because for all we know no ohwe ba no nko so ahwe ne ba na gya na ono nko ware na ware na so pe bibi e fa wa brabo e se wo hu se wo future ya o pe se wo bo ho ban na ko pe o future asem na mama first story no so mesre be ma no ba bia wan fa bu ama papa me de me hu ano no ya o se o che ne ba ne 2 mu 1 and 2 ebu o sanko no atutu ne nan kra ba efie no na ka wo so pempanimfo bi o mate ni na wo so osman se on face kan koma wa se bema wa mbu papa no eno no ho ya ono ntina ma papa na ka ene pa no twa no no ase mache no jai na me amenhwe me nana but e wo mu se bia papa no so no ode ya o kan no na no nche se wo so teda se so ma me hwe na mama mate ni ko wan fa bu ama no eti mese ne ya wa beja mama ye pie ye ja ebu se sister kwa odo mu di wa bonten kra nya asem ko so e bia na nya me be ya dom na omogro ma sa aka bom no ma hwe omo ba ni nyina ye be fa ne sa mama mese e mayo a no mo nye careful awa we ya na ni abre hu nyina ye be ma na oba foforo beje no onjai no nkope na dwuma bi ye no mpe ni future na ope no ya me enshapa na nare na wotene nka no afemi ko na me ni abema enkodi nkomo wo Rocket Clinic Limited ye de Pakum capsules Genicure 442 Ven capsules and afe ye de Medfagin so abeka ho bebe na yenkwe yo abusiafo me ma mu nyina aha ba bibiala wo a wo hweme mo nsoso amutie me e wo radio so no Rocket Clinic Limited ye wo Kumase Alaba udu Kumase Alaba wo so pepani na ye frɛ sika ye ne pani sika efie no ana edi enhwɛ mu na sɛ ne da ye ba ye kanom ye wo enuro ahodo maako enan a ye de abadwa so a ba bia wo befa e wo Ghana ha de je wo bia ka sɛ Rocket enuro de eye nipa ese efata se efie bia mu enya bi ene eduro a yebedi kan ka ho asem no eye eduro Medfagin capsules na Medfagin capsules no ni dwumadi a edie pa ne se e boost your system no na mfaso bia yebenya afiri mu no eye ne se ye enompe ene nkasemu adwuma
nompe ene nkase mu adwuma enti me maame nom me papa nom me nuanom a mu tie me mu a mo nso mo hwe me se wo won nkase ni nompe mu how pa dia aduro metfagen capsules no eno ana me kanfo ede amawo obi a wo sciatica pain na sa sciatica pain no da no ye ba ye ka ho asem ye ka ho asem sciatica pain no eye pain bi a ana se yare bi a ha amanfo bebre e hyase e bi a efiri wachi bramu no kase no ede beka wo to asem wo se na untwi no emu atwetwom emu timi twetwom pa na fe no free to asem ba no attempts no edi kan fa onan baako onani mienu no emu baako etimi yawo yapa woti yawo pa ewo mu se adabi me na bonkumi meti yawo ewom afi nifa no so no na ayese de ananse ayeden achew ayese de ananse achew na afo se na ede haw bebre abrow na saa yawo ni nyina no eya na mprempi no de ye kan se ebi de eye enyini ene de ebre no ebi de eye enyini ebi susu osusu a enkanhia bi ana okohia yese ye kan kwanhia ana se yade bi ana ebo no ana ebi susu osusu a kese so wo ye kese pia etimi ema wo anya saa sciatica pain no etimi ema wo nya bi ana adwuma din obu ha adwuma oye no adwuma no edin se no susu etimi ema ni nya saa sciatica pain na obi a wotena se che nipa dodo na mota tena se che obetena se won tena se ye eno so ma utimi nya sciatica pain ana afi yare bi ti se asichire yare diabetes no eno so etimi ema unya sa sciatica pain ni bi na mprempi no obu a so me de minya no mehu se na meto ase twetweme me sola no pa no mehu se me na emu twetweme ntinu ma no maduro me no maduro na ekọ ana se eba na ekọ me pa chew ekọ a esa beba na eduro baako a onuma ebeboa wo a ebema saa hawo ni nyina free hodi ama no eye metfagen capsules enei aba eboayen eyi hawo bia ye nompe ene ye nkase mu adwuma enti wo mo a wo nso otena se che kakra wo se ananse achemenan ananse asomensa na wo nsa na ye titiriti afewu na no susu timi ye titi na na no mu ayodu ama wo upegya na no kra timi se adabi metena se che me na no amu ayodu ama me wo nsa no susu da me kai basa wuntimi emmoamoa onsa no kura sei na onsa na ye titiriti metfagen capsules enene edura ye kanfo ede amawo enene edura aba enei obia edu ho adanse eni ntimi maame nom me papa nom baby biala owo a wotimi nka no tutumrika nebowura herbal shop afei pharmacy baby biala ye to eduro okwa oso ope edura ya to ni dinse metfagen capsules enene edu papa enei aba eboa etu yade ase edufri ni pediem ana afei obiso wososo na aposo ni joint pains oti yaw pa titu anopa wasore free ni ketes no eno so oti yaw pa na okọ ni ketes so a ontimi enna nani etimi gusu saa ontimi enna ana obeye hu saa na ade ache no onom eduro metfagen na etu yaw no edifri ni pedua eye won kase ne unom pemadwuma no na saa boa ama watimi ada aka ho na eduro yi eyema obi a ukomrika obi a obobol obi a udi agudie hu dwumadie bia no eduro metfagen capsules no mekanfo ede amaw eyema akuafo adwadifo ma efitafo amesifo akapenterfo weathers adrobafo obi a wo ye adwumadie bia no eduro metfagen capsules no eno ana ye kanfo ede amaw ubowura eye pharmacy herbal shop no ba bi eton eduro bia na onsa beka bi na wunya eduro na anopa wadidi awie no ubeyi mienu na wanom enumre udidi wie a yimienu na nom ubenom eduro no saa for 5 days na wanom awie mesro se sa kotobiem nyese bia wo de bosome ana ebenum eduro no enti enya eduro a ebia so menum ya me ice dabi wonum na hu sunsanso hu se wo towa wo de bosome ana ebenum tube ye eduro no makoma konkoa enum eno ana wo benum box no makoma konkoa enum ana wo benum ti no mekanfo sa eduro wei edi amaw se babia wo bia na wo de wo timi nka babia wo bia no kope eduro metfagen ni bi enye no nko ne ye eduro ye wo pakum capsules na pakum no eye mema eduro pakum no bema wa ye mre ewo mpam
bema wonu yiri hia untimi nya wasede se bema enne mema bibiri egu omho animase oye oba ukunu emma wani enje ewo mpama eduro metfagen capsules no ewo ho ema no se bema ni nya metfagen no akoto pakum na yeden e de aka ho nti so onya pakum na ema ne bema ni mu yedu ahoden bam otimi gina ne na so otimi ko 20 minutes na ogina ne na so afi otimi ko 4 to 5 rounds nti mema omunum pakum capsules no omo yiri mu ju omu di omo do omo nti bema wo timi nkan me kan fo pakum capsules e de amount eye edura wo num ama ye unipadua no madwuma ohun esiesie itimini wa mekoto pakum capsules na nyese me num ya na me kome yire nchen mesro ade edikan anopa mienu enumre mienu odi 5 days no ma nso ne ko oba no ho oba na bobo ne nsa no aka kire se nura se die ahoden sonko ayeden abawo mu mesro enui upadua heba shop ne ba bibiara ye ton aduro bia no nsa beka be ye number no enie Mr. number no 0248 50 40 0248 50 ana so friend na engage anu afre 0244 18 32 ana 30 0244 18 ana 32 ana 30 eno ene ye numbers a yedidi djuma ewo yaso ye nti wo fra bibi biala wonya ho entiase no ye benya abosre na ya kirikiri mu ama wo so no wonya wo ho entiase ene ye wo adura ya to ne din se Jenike 442 ne no no eye ema ede eno no wo ba a ubu nsa na wa ya se erio eye menstrual pains edro pa aba eboa A2 menstrual pains no ase edi free ni peduanim nti wo yo ba na se wo sa hawo ni bia bosome so obia te wonka kope Jenike 442 na wonum na A2 menstrual pains no ase no na ho mfaso bia obenya ne se esa siesie wa himfie ho ema wo ba nsuo egu wo ba enka ewo wase enema bi yifiri wase te sa akato agushim mesro wunya adura ya to ne din se Jenike 442 na ebeboa ebesiesie wa himfie ho na emai se bronya ebaidie eye Jenike 442 na wo boy grade sa na man ache sa nti uye oba ukuru akwantuom bronya oso oba Shasia no num Jenike 442 ene metfagen fa twen no obeba no na ahimfie bibia aye kama ede amount enti oba wotimi nkan oso kodwa so a na wokopa adura to a Jenike 442 ene metfagen no eno ane wose woto enue se ne medi kan no pakum capsules eye mema Jenike no so eye ema na bema woto pakum na to metfagen kan ho oba woto Jenike 442 na to metfagen yeden e kan na ven capsules no de eye dwunso mu adwuma dwunso mu haw ene enemu eyade obi a wodwunso a obre pa na dwunso ne ba ko dwunso moja obema mu twetwe mu fimfim no ven capsules no ye kanfo ede amount eno so bema obeto aka eye pakum no ho na wato metfagen oba so timinum eye ven ni bi nti oba so beto ven no wato Jenike 442 na wato eye metfagen enui dodo ne de wode wani be kire Kumase alaba udu alaba so pepeni siko sikanifie no yeno no ne di nhwene hoso saye ayaresabia nti bronyen ayebedi ema yade enka wonto brayasue ye ho na doctor fo no enhwew ye numbers ni biem eye 0248 88 50 ana 40 0248 50 40 ana 0244 18 32 ana 30 nti ye numbers no eno no freme na ye monkomo medam nyina ma se ye baaye no moye asotie nyankopon ya adoma dasene musabeti enkabi nyame ensha papa pamenua bema saudi akwa rocket for akachi akwaji Akoma FM na shanenso ema me se wiei eye Josie fashion no ena ama me atade ahya medetia na me akoma mu nsam dwumadie ebramo Josie fashion o kumase bom so woni meet me the sport ene di hwan mu bronyan ma Josie enye o seamstress onye fashion designer on pempam woni ema nyina emfama wo made wo de wo kwaseda uko programs ahodo ma
Jules in Pimpamo, near many na and Fama Franco mo be no saying in this Kamwayete. Abrachimemu now, baby, I will be a woman, Semisha Stalby, a crash Stalby, and not Irishabi, and now Bontin will be dear son your fair, which are at the Sandy Joa. Come on, Afe or the amount. Fred Joseph Fashion Siciana was Sapeno, ever 0243 433 465 0243 433 465 Joseph Fashion Ebejo so no pamoniema ede amau kama ena area she's and so and ama me cotton ashe na afei waye me makeups kama ya bedi eye program she's wokumase ha wokumase sports stadium on Unity Oil no ena edi enhwe mu the Plus Beauty Shop she's eye nipa ba ko no ankasa dia enu nti hye nso enwi bi a wo pe bronyan baby a wodi ko bia she's ebe bi ma konra yabo na obetumi di ahya wo hya wo bi ehunu ni nyina she's ebenya bi di ma always ni nyina she's ewo bi baby a wo bia ni nyina se wa friend no na wode abro baby a wo bia fresh she's ewo 0249 155 776 0249 155 776 friend is here na oma rig papa and share and the Fates bamboo toilet roll and any toilet try ya can for a day amawo toilet roll no the color no brown brownish color Fates bamboo toilet roll no hash chemical yeah no mind and 1 year no block B612/8 attack Nkwakwashe LP North Industrial Area and yeti row yede empempro ye fa chemical bi engumu enu nti wo school wo betumi ayuzi ukofichire na ma memfa pad ma wo ma pad nti be ma bi nkonkonye wo osira wo adanu ase wo features na yede ama wo ko school mu no na wabubo bi na de ahye ho kama emu odu kama enu nti ense wo ho nti wo de chese WC no kra no wo de features ne shemese ye moto nti no wo flashe ya ne ko enya de echokimu ye Fates bamboo toilet and kase wuni adwuma ye na yere meboa and kase wuni adwuma ye ko fa na wudi gina kwan ho obia beto come so moto adia ye use ni edi ho dance kama ye Fates bamboo toilet room so ko na kwajipi na bro nyan wo so benya bi wate ubenya kakra de atwitwa ho fe wo wanka na pe Fates bamboo toilet room tua fe 030 222 48 43 030 222 48 43 wo kumasina pe bi atua fe 0550 000 990 sa pepe and currency ventures the Zahara mission ni G capsules aba mamini kai enfa doctor and number ma na edura ye package ni de kwa brochi memu na enso to ye currency ki yan yankase enro Zahara mission ni G capsules Zahara man capsules and afa hindi aba mesha mesra wada ko pebi for 0246 34 83 34 0246 34 83 obi awanya infection na infection no editu mu akachire no bomodia na efa Zahara mission no num G capsules no na wo de hwe oba obema fanom na wo hwe obedi ho dance bema wo bo adabridwo obema mu aye mrese kambu sauce wo de eye Zahara man capsules num yenu anopa me yenu anwumebra wadidi awie obeka ho asema kire me hindi e ba mission de ene typhoid malaria diabetes e balance blood pressure ne pa wo kan shi draglin herbal pharmacy chemical shop bi mu enye na enti wo frɛ doctor wo number na e de ma wo so a wo so onsa ebeka bi na Daiwood Eba hospital de Daiwood 360 capsules aba ene no ointment no edro tetahwe ye nkrofo che ho mponche ho nwan Akoma iPhone so ene nya asem ketewa edrei ano eden edrei eye kama eye Daiwood 360 capsules e man memedro uya wo de Daiwood ointment no atwitwi na wo ankasa obagie edro na de ampa wo ubenya bi
Heba ne pharmacy shop mo frɛ doctor ɛwɔ 0244 88 64 37 64 37 na won sa enkebe ene enkasa woniska na ntimenya adwuma na metiwo na bema wodi an se obema onsa aka Fido quick loan no download the Fido app no ɛwɔ Google Play Store wo download the app ni sesi ada na wo follow the omode bema instructions na wo follow ni kakra na ni nyina so mbebisa say wo mobile money wallet no ɛyɛ adwuma ane ene enche wo bon se kodom na sika no edam upe wo di kan apply ya ma 200 Ghana cedis ye hwɛ se de obesi atue ne ya wudi hu ni fa na afei ya ma 3000 Ghana cedis Fido fo enye feska bagiska feska to won ye moska Fido fo enye bisa ebi awia wo mo aye se Fido fo no me pacho mo ani na ho Fido fo enye ska ansa ya ma uska bomodia na ene wo mu ni nkom omu ni number ye ne wan WhatsApp dan star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash etwa ye ho aba ye kwa ye ba ye be kwa homanso me were the age of 16 years. You were the age of 16 years. I tried. Not we share no now was saying bare 14. We share nana ya no pa. Okay. Pa kwesi. E pa cho you dey near mama. Pa kwesi now 14 years. And now one in it tonight ben fie be Akoma efe kakra. Be me wo ye de saa ya na me wo ye na menya 16 2009 na me wo 11th May. Okay. Na me pese me hu say bia sometimes ya na you hit and run like my bishop. Oh there be a tea kakra ba say na busuafo no mo say me infantini ntino no mo mpene so. Oh mo say me infantini ntino mo mpene so. No mo say infantini for your moden. Eno de mean tre but no o ma me ni nua ma me nsa ne de obi ane menye fine. No obi ane menye fine. Obi ane no nye fine na wutumi ko won mu fie. Akoma se no ma me pa mo no. Akoma me se makọ wakasa kire me menti makọ wo na pa mo me akra no susua. Nunya baby anko na me de ko ye nyina ye wo area ba akọ na mko mu fie ono. Ti o mu fie na akọ tran de way. Da bi na mawo. Na mawo na me ma me pa mo mi si abonten. Ti me ko tena o mu fie ho kakra. Ti che na ma obi ko pa papa cho na me de because me na me dan papa Akoma so me papa na opema asem pa. Nti no na se de be si bia no no we twa so me to na papa epa adwuma akwan ama no. Me to na papa ni din komo kama. Oni ni din komo ba to ma mi ni ama mo de. Omo mpema asem kra. Me ni eto de bi kra me to kra me ti make say nti mama nti o kan na na mo a wonte e na o kan ma ajo aka starting ni de omo se ma wo be ma. Starting no mama se na nka pa mi abe ma kan ne ho na nka woni na ye nua ba ma wo be ma ne de ma me ne de no ne me ba no kra ma ntu ni di me papa na tu ni di me ba no me papa na tu ni di o ma beto akra ni di mi ana me de akra na ko school wonye hwe ma kan be 13 years akra no se we di 13 ojina JSS one local school don pass fasa onye ne hwe by no so ohuni wa high school marketer o de ma adwa ama me twa me ni na yo no e se mama bre me djuma me ye misike nyina me de hwa akra no ntimi ento asu bio me kra me so e ka ma bona akra no fa ma de ma me no onje ne ba no ne nkotena you see akra no so mfie sen 13 se o papa na na so obehwe ne ba se papa ehwe na na di ntina papa se no obehwe na na se ni mi aba ne chi mi apanyini tum o so obre ni sika sika no na 15 cedis ena mi no yi so o so mi no yi so 5 cedis nti ohun ne nyina ye wo area ohun no obisa no ena odidi na tam na obo na so nti me wa na efre me say ya chimi mi anatum wa asko na me nso me frɛ pa e ka che ne say ya chimi mi anatum na ewura ma eno ma mi ama ya chi na atum ampa nso ya ba asko police station na me nua ne dem ene ebebeli no ne de ne bai nti wo papa etu ne din ben no de to no ye frɛ no we say my din to so na ono ankasa din no de to akra no so ono ankasa din no de to akra no ankasa din papa na ankasa ade wo papa na wo no pacho de bi so no na ehwe no mu ho no mo no me bo papa ne kan say
ọma branch yi nhwe no anase na branch yi nhwe akoda no kura mama na ma papa bufu ya wo se ne fa ho na me hwe nana mama neska ne no enye musica no enye ska wo de be me no na de ama wunia na o de akom wunia no so no matis ska me so sa na ni nyina akoye ayu asem we ntimi ni nua panimi o ne menye fine wodi be mama no fa mama ana wodi be po obi kra no because wunia mama yensa no mama mo ne menye fine me o mo ne menye and afa ye ba Jemima enso ene Abdullahi so 03224 98035 03224 98036 03224 udi ni baby afefre Akoma papa mini aba masomo asante mamponko fiase no tanko mini aba woni abedwafo mami mamoni adwuma papa ko fiase mai so mamoni adwuma pa mini aba me je second case na me kandidi kakra ti abayo ano wo be na be ma na bosum ni bia na wo yaro be ma wo fumi ye na bosum ni 8 million na wo be na wo teri show be ma ni ntebi ije ti ni aba no se be ma no woni ni nyim ye no wo ye no kasa akora ni enya ni dia dia enye wo hu asemi ko wo hwa akona no na wo tu bia wo ma 2 million ya na wo swete se no wo tamfa ka wo bi ije so ti ko 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 wo mami ni hwe no na me ba no be ma no so na akora no na wo no hwe no no je tu no mpet se go so pe ni future no da wo tu nya na wo jo future na afọ wo ye na wo future na be ma bo no mo de na wo tu bia no o mo 2 million enye kwa 1.5 wa ni aba die na essential ka wo da hwehwe bi mu ente se mi aba no o ma me no we na first case se be ma no to agia tu so be za ko na ye de wi bi aka wonye na fede se ne se ne fata me da se mi aba papa bi da se ofa kwata wudi ni baby afefre Bujuma de kwabra bo biasa ka se abi chi market o ba le ma ni sira papa mini aba ke buru ni yo nam se wuni ma dina ni nti wuni kasape wuni abu 20 e ko di ba bia ya ni bia ni ma ka sa me studio fa ka bia ka ko ko ayere actually so na abu 3 SCC asem kama ya me se mini aba ma so wa dia tu so be afala na so de misi na abu 3 ka asem ma no ya be so be free ho wo kwa ko e se na na pie ko di me ko ye me pe o ba wa na be ya se dia ita so ye de ita afala no iti bi sira na mo de so be em ena second case to ma mi na ya ba se bone o be ni ni school o to school ni me yem se na wo pese o mo ku to ko tra be ma ko ka wa na o ne ka o ha wa de ne ko ya ne mo wa so ma ni be ma ni be de o na ko na so no ne ti en ne ji bi hu ye ne su mi sai ensia o mo ku wa be tra na fo ebi ti ya pe ena ni yem ti sini le wo ke pota ti ya ni wa ba ni be ti le wo mu ni ni ko ni ko nkasa eri ni o ti ya ere atla o e ti ma se ma amen o mo le bi aso be ja kwala ni ti ni ba ni se ne ti kan ba ma ni mo de ni ba wo bon o ti ti kan ba ma kwala ni o fa nye de o fa nye ma no ena ti pe wo sa de na ko su a wa ko wo be ta ma na ti kanka e sa kwala ni su asem eni bi na ere o wo ni so ni ya ba me da ba se ni ko so ma ejuma Shapa Bobby, we didn't baby after. Mama, good afternoon. Afternoon, Joe. I'm talking to Joe. I am baby and Maka. Yamin said, my father. Now, I can't make a because that is the Nina Berman. That's why you to share a barber. So, not that again, Papa and so. And so, today I get to show back the one for the actually. Now, last case, so. Mama no, kila yaka mama no shop and take me now to Akoma FM. Because I was saying ko India or India say onima wale mo shi. Nti so we think na bra ya. On chat to ba ma won ko no we no to be ma so now on chat ba. Because man fa because boy no share na ba na kama. Nti ya na kama ho na ma pa mo boy. I mean Saudi na be afem. But if you want to watch Yakubu. Okay, yanko. Acho the first America says maru di atem no me so ya ka de fine we not what we take to ka to be jindi ya fast me ka de yo sa we go pa no nti ga en conflict case mlaw and the first case let's take it sans we me ka no this is who boy that ka de who to finish so o le ni ya o fa so e dey o ko fa ni dey
Maybe I don't have to get them to come and I'm so fast for the thing. Because as for you go back to me, as for like you go to prison. Where for a fiscal and a contact like them and also no. What's the life okay? So it's not someone you call and then maybe I if I can find it. Let's see no if I go to prison. It is going on wrong. If I go to prison, you do a choice having money. So what I said, that's the person like this way. Yami ensha papa oba no so onim we dey me nye but sometimes na me na me uko school na winim ba bia wo kwa be ma so pa no waka che ne se be mai me ko school enti no me fiu but enkote be ma na se na nkwohye ne dem na ene enkonkoda woni ne koda woni be ma nyina no sabia so sabia nya ado hwan ne penny future enti yentu maba wanos fo se maba we memma ne ba monka nche wo mo se mi ko school onfa ayi ahoma enso tratem na onfa meso wasene no wontwe enfa wo nkowura ne dem ma be ma ne hu say you have a future eno na will protect me din the Maa Akos Akoma mu nsam yes so amabusu apene sam ye champion wo mo Akoma sports abeto aso wunti abetie die Akoma FM ya wagudie mu nsam ya wagudie mu nsam but me said ye mani afiesia chei ya am a sports